Mala yendia. Mala yendia. Very good, very good. Mala. Okay, I think by stop any chat yang Malian dial. Malian dial brand cheer for sure brand cheer. So ben ke Monday chang long ka. I think chang later well for sure. We chat and then ben show chang waro ka pai kel. Chang let day off. Chat request ko ba take a day off today. Ko take malada. But ka tiang ko ne ti dial chi go China lu chi ne dia le grun wang ameram let ke second chip ja let ke third chip be jen bo let am bala to ya de ko te kon tot lat kon ke tong Naath ko top ni kon man ke long man go long a follow yen dung dit ran nyum ko no ko chur mo jana be Naath lo ke gan ba lo chur wal nyum kan me leng no wal leng ai je te ko te du tin di wal kon din ma ja Naath te no jan nyum ya ka ya kom ya me tea car ke ne ton is not going to happen again so ram go ram de ke kan ber min lu ngi jokan Naath ka ba ke wi ma kan wari cha ka pen ben kon wa jaran lok
mi yene len gu do ne na ter ka ba cha ko lo ba be kan ya no re ngi ken chiam dan lo chiam da dia okay malin india cha tiang di india okay so pin jo ka lo too cold somewhere ka we no ken I hope dio je ni ram do le ke eater belem na jon ko ne pro lock ji ne te canada ga ani sorry ani biaje ani bien no kurut ram ga jaken dangaro do le belest to be warm up before can yen be con lit and it what je yen di canada but you know is no go we don't need it that yen that lo canada ko is no be canada men that united states is no be canada can they bene you soup ko is no be kidun particular ne theo ko je alberta again so yep malunga pal ma pal de ma long time ma tedi ka melbourne ma ji ban ma jin ko Nuer ka australia bai no cha ko Nuer ba go no chu go ba bi kana la future ko australia pal wa no ko united states ko canada and then ka ko europe mi te ka Nuer ko ba no ko ba no chu bi ka ta am go bi kana la ke ba la tik what is going on we again again yep nyon nyel pin tin nyon nyel tin tel muden gorga na nak ko cha mi jin da cha to nang na nang ro den na ku kina ba lo cha ne ko ne kana kan ngai ne the same thing okay oh thank you yeah you doing good okay yeah ba ya la ka pal bi yor ka private go ro kwan wor dial ba ben ko cho bi na la what min cha ship ke sten kun ka country ni kun yeah yep you can have what is no tie anything kwan lo albo ram kel chire Canada ko Poland main that's too much too cold we nen bo ma ko le lu tin kwan we ya da nei lu na you know good United States lu na lo Poland main kan ngai de chiang te me cha Google online lu na lo it's not a good place to stay I know yeah the same thing some people in Canada look now la rol ko yam den konta da ngaje te wi to go wi di ya te wi to that state ti mi cha chen chen tin kai go yin ji wong tu lo le ga de pen ji they don't like other people nei di ya de cha go be okay cha go long cha go long to kon ga ta pen yong wan topic dang wan lo te ji ke ji ti yong wan ji da long the topic so you can see right here select topic mo jawala wal bara ke tin one my friend so miti ga topic yo benel ban chao okay topic jen ja pin down topic anything ban wa ke kuide anything ban wa ke kuinga one ke green card I think Trump is good Trump da ko deport ne nyona na ji Minnesota de ye ne ka ba Trump ka ji Minnesota we dike ye yen ji Minneapolis in particular te dike ye ka Trump yen malada tam ka Minneapolis to make America great again ani ko to ka Trump daga lingen dia ran nyona na te document ye la dia they have to go back we don't need them we don't need them go jiro yar kima sa ko daw menu ko bible keep mu yari economy send back where you belong lo jo india yiri de ne bone ga Trump by lin india Nuer ti nyon na all people ti spend ni kan nyon go ko chur kwal ko tor bieli alawa la gane ke let tel documentation and we man Mexican ti la de ke Hispanic kila de mi jama dong kan chura ne ken ma kan ne ku lead about the fort one can down nang everywhere California Arizona Texas New Mexico and you can the list can go on southern state ja the fort lo so they have to go mu je to ta mi je kan kan ko the fort ba na mu je mi je do du okay ko ne ko ni wan chi illegally immigrant be kon legally so kon ji South Sudan be kon legal kan e dagda ja am be the fort ko to bi du
ne de kwa de fort ne lat ke duer ke US ke Spanish ken moy na rekton ke Chinese Asian dia don ne je ke ne they have to go back in the reason about ne gatron am lo right down nga road anyway la din mo yo chu la te mo ang lat ke lo. Okay, so anyway, very good. So one I can talk in the con right on the the con lot of topic to ban right Queen. She kel gora biga okay job. Kun and temacha gor la point the bab na ge don't ki we cut off the gor wouldn't topic anything gen topic da anything. There ben ke show di balat de ko right Queen make sure cha a topic me go long me ki enemy del na cha gor enemy te ku cha gor go an mana. There are political topic, there are communal topic, there are business topic, there are anything that will talk to this make sense can go okay. There are debate between you believe in God, can atheist and they debate. That's why I'm working on it. Con atheist may collect, ne believe that they will collect even again. Con atheist may collect even go ban but show God the money debate. Yen ko ja tin ko ne ko. Bani bi debate ne ngwan ti atheist ne ngwan ti believer bi ara ala ka Bible kun and then bani bi debate God me intellectually bi agwadu lat bani gwada lat topic ko ja nel so impero ya ja tin go dinabu garik ram kel tene ga line kel ke dak fal atheist ndi al ngaje ke ki agnostic lo bon pal yatin agnostic native one tangaje de ne ga cycle kon dia kon di AC ne kan agnostic ne bene te the same line believe very yin muslim yin christian tin ga line kel india ya ko dun dia ben defend ga ibeden nok ngai yen ne bana bi debate telegak rammi laga ram tel no teli knowledge ban mi ti ga knowledge ba ga ko ngai mi bla so biro mo ga chapter mi yen the evidence of god ko cha lam ne je kan look ke ga john me again evidence of God and then bene debate ki ji mi di ko defend mi di ko nyode ko bong chu kwen fi ju God yatin if you think this is evidence of God because ya ka chapter na ka look here ka Matthew ka John if be defend for sure me evidence of God so bene gather you all evidence topic ma ben bala ri chankel bat ke ben wala ki donc ke ban gu bat ne dial ko reach tim ngaje bene debate ka social media ba kone nukula agnostic niki 80 and then collect together quicker so bana be debate ba la ki stream yard ko ba kula more option bana be debate ni jin chi jin wood ni jin believe better I believe ji de lu fi duer ku and then brother ben ka Bible be defend ke ji topic ba ben not now ba la ye ba moy ke ba na let out of time kan chang ni chok ku bru ku for fair. Make sure you read your Bible, gather your evidence, begin believer, and then gather your evidence if you don't believe in God. So if take a lot of evidence that there is no God, you have to gather all your evidence. So be put together. So I want to go out big about lot. Could tell you can read and man. But be debate. Alright. So and then take on a lot of topic to talk about. Topic on the amban right bana right kui take man la de kui gara cham ko diar cham ko da ka cham ko cha attack ke clip method me share ka media ke right kui ga da ma cha I think tana do lenga da dien nin ga ku ke cham ko bla bla wa nyom wan ban right kui ku ne annual to terrorists they are campaigning protesting they are protesting ka Canada can US I think ne bada ka US ne well ka Canada they are protesting I don't know what are they protesting for can criminality terrorists in Naath ko la protest for what ka na me kur ko bana nak kan to ko kan ko rundi are campaigning kine refugee go I see the refugee to take a DC kana Canada and where they protesting when you get refugee, you can look at refugee, they are refugee, they are campaigning, they don't like refugee. What? Man, you quit. The Dian Banoi quit South Sudan, get a dear young Rhodian, go paint a court with deed,
ngay kone regime ya prepare chen ko ba kon attack re lo ka. We knew all this. Selman knew. Some is scared about those people. She been work the to go medan. Yeah. Yeah. So she been go make the other walk Uganda and then you can't live. She tell them quan a young level ben ke say it in the can men ke power more than I year jabo. A long big a core beginning a core we are ready for war. So tell me new China is scared. 3 area but right in. Again. Baba to go dumber kenyam. And if you have a birthday campaign, they are protesting ka Canada, ka USA, annual genocide, annual chaganek, blah 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 blah. Well, kang ana te kop kor kurundi al ko Nuer bi gian ka refugee ka Gambella refugee bi gian choni ken dialan ka gura ka refugee all the time. Can annual terrorists. Choni ken dial gura ka all the time like ka refugee. We don't need refugee ka Gambella. Rundial, Carodian, Biniken allow, ku any anyam ya ben media ka topic. Like a quidi and ticket like a dung Ethiopia, where the dung South Sudan, ku me ka South Sudan, like a quidi and men la dung dia no kan jan bukan betul. You can make a national topic, tell about the ben show ka national topic. And the bar of media right quiber. Can take a brain talk. Take a small brain. Criminal to human animal to terrorists. Chikade ben ka jana medun country ke don't wait. So and chanen ke social media cha share na yung one. They are protesting. Can DC can some I don't think can DC ke some area ka Minnesota and then ke Canada can bear you gonna get na ka ke kuma Ethiopia government. Ethiopian government na ko konta ma nyon kwa genocide. How they protest ka kur akan ko kop kurun dia altini na kan Nueri going kan Nueri refugee te Gambella kelil allow Nueri te Gambella ka finyu do kan dia no UN gamen of Ethiopia kan UN kan contract kan time kina ram kel bar ki Nueri te se na cher gwa time ngak tin ko bananang minang refugee ka Gambella te ram ji time tin bar ki Nueri ke kuiku ke jendi state ka federal government can UN te sign ku federal government of Ethiopia ajan laro location ma bane ba latin chuga pa ki UN te sign teran Gambella kel mi ta jang bar kel nobody a federal government a prime minister can lat ka ke UN te kan the agreement ku en o by refugee no we dun no ni tel no we yo no ni kwan. So check back for free ko ba mi da government of Ethiopia. Yel ko kwandian gor ka ngwa nyur ka. Te ko dol walen, te ko kwan kien, te ko dol gor ka. Cha ba lim na government of Ethiopia bigo gor ka bigo protect. Protection din cha yu European United Nation ko Ethiopian security ka Ethiopia army ba ka protect ka mo ka yu cha ko yu dol gor European ya ko gor. Te ko kwandian gor ka ngwa nyur ka. Te ko dol walen. Toto chika ba kara ka Ethiopia ba beg ni government Ethiopia bidne ka bigo nyuwa ka bigo porta ka bigo mo kwan yal ka kenyan kien e contract mo no kan ko benefit ka kan ji Ethiopia ko yen chika hanga jama ko kwal ga nyang refugee ngai kono kon dial ko ne dial ne china chena Gambella so men ku bar campaign ja ka social media ku wuke icha kan na ka kur men la de kan chikane mala ling ne te cha babul kir. You can let it a long time. You can do it can happen. You can pinch until you can chap it. And the car you can feed. You can food. You can food a car you can food the food let's thing make you nail them for good doing. I mean now we use right now. Chap with you. Neck and bui right now. At a neck and bui. Medan can be where you chap with you in a noise. Can make an eye are joy. Chaka ju chi gu wan the kien dia chaka tina ju ka don ton Gambella ka bernas ka ngad ka o men nga ye den ja ne na ka nang ne yung wan ka ben ken chaka ba chi ro bar chi ne de ben tar pam yan mai ka no bi na tu ka mi ja yek ya tu ne nak kwa nya met men tam ko la ka ta mi je mon te bar char ma to ko no me let ka ne grun dia ko yu doi ba no ne ga ju
do ro ten again na nyo plenty o ten again ke ba ko le belenga bi bel ro dien ko char ma to nei ti widien kwe wi nyan te wi man fele char me char widien wi gone tele ka plan tele brainin kwe entam ti kala ro ne nueri ti ke buin ko ko yu 10 million ka man Ethiopia you know mo 10 million ya na ki tam na ne ka man Ethiopia you know ko ko yo ga man Ethiopia ko ko no yu ko kon ga man Ethiopia ko yu je ko ni 10 million kwala dol ka western wala no wed pla no Africa bana mat la go kel ba kam ga men Ethiopia ko ban bana ba ya na ba this is a chan man pala they don't comedy make no sense nei criminal to terror to human animal kan cha malat kan dal ne to it's all about comedy could this is impossible to happen ku ga men of Ethiopia ku yen kwa te ga dwer cha chu ko no ko ne mo ko ni chuon ko 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 yo ko ko mo chuon ko ko kam yo 10 million we can chuon cha de loin we cha la de ena ma wa je to the might be nei na ba yo ke je so you can you look and can len ko terrorist kan alen ne ji parol troop ti wo ke ri an ber te ne go de yen yo na mai ke ken la ko dan ti la ko Sigur dia laka ukur. Ha? Sigur dia laka ukur. To ani na ye program na ye Nuer la kon Nuer kan kon ngok bar kai bo kon ngok bar ko kikan kon makati ngwan. Ki kon butu kon joy. So kan kon ngok. Why big we kan Nuer ben ko yed. Ba kur ngok ki mai kan ngok kon kap kur ban la kap kur ba go ka ba kon joy ba ko joy re kur. Ken kon kana kap kur ben kon ga kur ben kan kur ju kon no joy ka korean ti kan pelan mo ko la wiya kan kon ngo kur ter kon korean joy kon ga kon yo look be chen ja bap ka joy ga joy ti robar dun pot jo ke pot kan na chop ka ben ken ga pelan ko bi ye no wari why ber bi kan ngai kan nuer kan kon ngo mi ye ga buin tam nang kon tin ko chi be ja chi kan kon kap kor den ban te plan ga chang di run jok run mo ban ga kap kor ba kan nak be chara ma ngau ta ma ngau nuer kan na da la ka be ba mu ben ba tuok and then they go you put di karan mi chira la ka bran mak ye jin chira ba la jin da ju ra ma chi mak ra ma ka ra la ka jin jo ra la ka why ba tam ji per ga men lo ni de kwa ba lo gor be lu ye ro char ba nga kwa yore ga de ku lo be kan tem de ko ri ye ka tam ti ka re big problem pan ne ga pe ni do chi ni na ko mi di kwit pe ni do area ka bo ba area ko mi di chi de tiam ti na nak fa di ku nyo luin de yin di ya ber mo ga pa me kan me ya ku lo protect ya ga ka di si kan ne Canada so jen ku lo protect ya ne tu ka ne ka anyo genocide when in fact kan gur kan kur you have to face it. They ain't an animal. Chico human being. They don't even think like us. Cool. Can a child men neck again? Can a child can go man neck? You can have been bell. Chan in neck. Kachar can throw banana neck. Now can I tell you Albert? Get terrorists in nature. Chico human being a human animal. Get terrorists at the same time a human animal. Let's go campaign. Annual justice. Pain can injustice. How the injustice community justice there go? Be no young. Injustice community. The campaign. The good injustice. Kapan kun kayan injustice. They didn't can link that can link on back. You when the room go one of what you can what go. Take a leadership now. Ka men can what cha na they do going on go court. He can do when you can go. You can tell like human. What do you do? We can allow a try. You can win along what we can allow to again. Go can a cherkin taber ko na me la quick at our bar. Then you didn't care human animal. So tell you to a long men take a protest. Can't we take a terrorism they protest go to justice. Me terrorism protest go to justice. But I knew equal protest.
go to justice and injustice point the terrorists. How, where in the world the terrorist community they protest good and justice? This is impossible to happen. Yin cool way chune bada chune well. I think USA chune bada Canada well. Where is the rest of the Anuak? Where are the Anuak Kanagan Bar? Kana maling we want take a terrorist in the protest. For what? To do what? Kaya nang na ton ko yung protest ko chai bana. Ayan ya nang na chai bana. Ya ane nang na ane ko chanak. Huh? Ya ane nang na ane ko chanak yan latwer mo ko mi chakanak. Bikan mo ya go ni annual justice ane ane genocide. Pan kaya kia pan. Ni we kan nak buin de to de kan tiam chi na phat ya chi me ya ji de phat ya yo ya ka du ke chi buin phat yo ya kan ba ku ji kan de tiam kan do ji kan go yoi ji kan ku de ka human being and actually ka human animal. They are not human being. But they la joy ka bang mi ya ne de tiam bai cha lo ya yan dal pon ya ne tiam cha ne gol ba te ka ben ka mai dia cha đi luôn cái pin ka loin pin ya loin cha ka moi ka ta moi ka ta ni ku ben mi dia cha moi ka ta ya na ka rồi ku yen ko re gor kan ni kana kop kurun dia mi ji gwa ko ben de ka tare point ko mi ji gor ko chiro ya la ka ji ko ngo ko mi ka ro ya la ka mi jin human being thì cái giá mình nghĩ mình đi mới cả thà rồi, cái mình đông dia chia ra luôn cái gì, but they are not thinking like human, they are thinking like animal. Mi dưa chứ đòi, bây giờ cày, khi bây giờ cái này ngu đôi nhầm, mi thol đòi mà cày đi gì, any animal mi chịu quên bây giờ mới cái dân thà bar, these people mới quên dân bar, tầm tầm đi lưu cái đó, cái chắc chịu cốt cái, mi thấy cốt mi chơi cái chắc giặc, rồi giặc go. Cái chắc là cái lưu ba, chú có mấy cái Nuth cái nào mấy cái brain Nuer, cái mấy cái brain mà trot, dân cái chụp đào đầu đi quỳ đi phun lao cái nhà bè đông chiên cái đông nhà mua gạo, rồi chiên có đông cả đợt cái chiên, point that be là problem, nhưng cũng là quỳ cho mình nhà bè mình chịu quan là cứ để lâu phải bên chiên là cao, my God, nào cái video, my goodness, có cái này đi ăn chiên mấy năm cái này mình, ông Nuer đi à, mình đất kiên, mình phiu kiên, mình anh Nuer bên tiêu, cái nào bên tiêu, có cái này đi ăn cái này mình, này, sometimes là đó là bị lưu thôi, có đám cũng này cái này mình, telle quan tudde, telle man tudde, telle chachang de, telle ngude, có cái này đi ông Nuer, mình chú kêu về quan gì, cái này đó là human being, mình đi kêu mấy cái bên này có cái chiên cao, có được mình đi. Cái video mới ta, oh my God, em muốn dùng nó mà bar, dân bar à, mà coi là mới là đâu rồi, coi cái làm gì coi belong, thế cái nghe, jadi đi coi đi ngọc, làm mấy chiếc coi đi luôn, cái mà coi ra mà chơi là coi đâu mình đi nó quan, chỉ cái này mà toàn quan, quay như này giờ đứa nó phải bận chụp coi nó bằng, cái đó là bar, a bar, bar, dân thà điên, cái này được cái chơi, lôi điên nó chả được, so này thôi cái này đừng want này, chưa đừng want, so anh want like a very comedy, thì anh nhắc terrorist, work campaign, work protest, cái DC cái này Minnesota, cái Canada, ít chả cần nè, cái này đừng want rồi, bây giờ là cái video đây Europe point đi, I'm very sorry cái này. Ko jan chiang gor bar ti la te me ye me kan la ri kan la kan na chi kan na paru me ba jo ding ti ga yi de wang ne yi de pen yi de ri chen de ba bo du na bet am ber so kwa ye kan ne ngo jan chiang gor bar chiang ye me len chiang ye kan lat ne ken be la de chi kan na paru me be lu chi kan ne ro go ya bar me ye le ni me ye me kan na la no jan la cha paru okay. Chú đang này giờ ông này gì phun cái mệt đi bớt thêm chỗ có trừ cho thuộc, bố cứ quê đi, anh em, namo giờ này chú thuộc chú bé chú cái protest, cái DC
Canada Minnesota state campaign tin annual genocide annual justice ka refugee be ka shot Sudan ka tam bana da refugee ka kan look ka refugee ka kan ka refugee to protest against refugee ka pangen ka refugee ka na ji Minnesota ke ji Canada kan protest against annual refugee ka wi ken dial changte ne tede bar ba ko logdi chaga bu lok la lok da ram te ka brain ma nyum wun nyum ni dung di ni bol la ba chiang guru ko ngode ti ga yat ka la ma ka ler ta no ri go jin ti ro chi jin ha 50% no 50% anyo le le ga nyot chiang no ri ya ga yo ye we mo ma mo ga lang sister ma nya an nyum ani wo ba ni ga chiang guru chwa la ma ga ler me no ne cha bolot ko chi mo chi nge ye ke te ga nyum me dor bar ci bar ben nel nokkan ya nyum na quit bar medan nyum na ter hedora hido Nuer ci nga denai cholle nyum wala cha cholle nyum ci nga denai Nuer te tem ko denai mu ci won no diga ben umot bang umat bang gen bang ai du bang ci bang e tong Nuer bang ci portez men di bar di aro Minnesota is it capital ke somewhere ke DC ci portez mu kan portez ke ti Minnesota bang umot yen terrorists we protest against refugee ko point ko yer refugee ke yitu ka United States to get South Sudan ma obang mo ni to mo lo yen ngu bi lo yen ba ni yiti le ke la bit ti la goro ro dien le din yen le mi yem che bo lo yen ba yen ngani ni tot ti de mo ngwan to logoro ko ne ko ken din ko ngwan di chai chien ga kwan do dun kan man do nun chai chien yen lo dien ko dun la mal dong do lo te yi yen lut dien la nem yen chiang goi dien la nem wi mo no wan kana da chiang goi chang ram ji la ni je bi chiang go ba ku la bleding yen lai ne na kon wermo kon weri tine ga ber right now te kan weri ke te ganke cha den nak and then tell Nuer ti ganke ber ku ber telam ke leje yen chiang gwa mo yen bleding ne kine de yi kran ti ran ko ra long ko koran chiang ko mo te ga shuo okay bia le mer yen e go benton ko ra ko mo te ga shuo kine de yi kran ti am ne na ko ra ko shuo kine te ko mo te shuo kine te kon no ri na ra lu ba yu gun men chiang ke ko mo te shuo na na ka tin ten ko mo te ga shuo bai yu no ru ne ko mo no ko ro mo te mo e awe no here I war tramulu nanu ga nye de long time yen ber ngi yu ko kon te ga shuo mo te shuo cha ja terke ola kon no ko ra badil te ke ko mo te ga shuo ka mo yen ne ga na bane na in pom kon na be ni be ra la ka bane je mo yen di kul ba he je ga yen we ga mai kun yen kor ne ater kor min bane ku bane ka ye go ne kor ko jara lo kor and then you bien chu disappear there chu bar ka jara la ka kor ko kon di shunga kon di tuong ne cha ko ter ba cha ngai ne de bia yi de bia la ler bia yi de ka yen bar mi yen chiandun bia tok gambel be tene tin ne de bo gwa ko buin chu yen bar bien disappear bia je disappear be chen ke pomu te der year yo mi un piung wan yo be ba pi ba year yen ta ba te yen bar gambel so ngi ro chiang gwa ko lu wi ne nang na men kien ku be ka noชื่อ ne de chung de yen na baชื่อเป็นte good population kan ba yen bar ala rai dun rai ran rai ji bang ku ji ma la de dun rai cha sometimes chin na pay attention ka je ku ji lan bang ba so yen ba bia ngai cha campaign garun dia le Nuer bi gena gambel ko kor it seem to be chelle but metian ka brain la yen human being e chi yen human animal la tek te dum yen la fel de ra te dor ka na lat kon cha bon ga joy na kon ga ti kan yen tu ne ben do cha na kon tiam ga na kon
ka na me chade la ti kon de la pel ga de kon gor man de kon wen ge point ko cha ba gwa kon okay kira tie ku na ye nuari dong nuari ju jien ko na ge nei cha it's a problem mi chi nuari kun na go na mal nuar ju ya to mi chi ben ko kur ne nuari ju you was your time point tu ko yen chung ne tin mi chi tok lat ba ye kam chuon du chang kui number ko man nei ba wara ma de ko chu yen ku le ku la sarba ga je ma ti kon ke ti yen ko ni ne ye ne de ka human being ka dorian ka cha display ka no ba dorian ba mai ba ne yid mi kon yid ne rit ba ye joy ba lu njok ba kun bia ga pot ne lo ko ti ko to ba la lim ko dien bien to go ko la to yen ko bia ne ko luch yes ai nyu ap ti ga mo ga rek ku lu gui terien ku yen ko re la ka dun dia ka ko re dak ko mi kira la ka dun you want to fulfill ne to be defeat so mga yen chana be defeat how do yen ko plan chana be defeat ge just kurun won ne chana ne bula dun tere chine no wan na kine badan de ali aji nak me dan do you think ne ko chana na ka bazne is still joy ne anywa ke yen human being ke yen human animal ke yen terrorist at the same time ke yen human animal so she are fit to lead Gambela take a lot of violence because of your criminal when you are a criminal what do you expect again we kon Gambela na ka ba ndiko which right the terrorists okay so ka kwike no mo malade ka kwike topic no mo ber who campaign ka US kana Canada in ne annual genocide annual justice look at refugee icha ka na ga man Ethiopia cha ko no ga yo ko ko da ka no ka ne bina yi tam ci ba du ci pot kan dia ci puru ci ba ko re kop kan rundia tam ci gan ko loj buñ na ka buñ ta ba na ja buñ ci ga chu ka nyok zun na ka ne mu kan pot ga ja ci ga ji ya pot ja ja let better today kan ban nang ni point buñ ka kan ne wa no ban ga je ban ga na ka kam dum ne ka bal ne la do yu jo gel ka mi na sa ka chode nuari ban ga je ban na ka bal ne to ni mi ci tan mek yin lat mi ci bolok mi ci nuari na ka bal yo the same thing ba nyot na ka ci ba win point de men be to ber dial bi yen ku yi do ku mi from yiteng all the way to Gambela ke lu ku yi ke lu ku yi me ke lu ba ku nuari be ba kan kai ku kan dia okay so kuji me biatu kuji me ke lu from Gambela a bol ke lu god dia tene wo shom kuji bete ne tin wone tin biatu kuyi ke lu mo ba je kuyi me ba nak ko cha ko ter biatu kuyi dun ko chien bien yen leadership cha ko ja bete ye ko cha ko de kam terrorist community tila nang na ko ba kam no de ken majangal kangani ka ofuni kene ba kam kuar ko ne to kene to ko ne je ka Gambela kelil ga bar so du kuar ba ban ka kuar ko jikan kuar be je ko kuar la ka maram ngi mot ko jikan ngodo gu ni ale mitu mot ne to ko ne de kina nak je ka jalo nke ka te ne de yen ne tlet je ko pes da chel mo ga lat ti gor ga de yen che lok ba ga yen ka ngake ko do la ne ken dong ban nak chine de na leadership ba kam ne de kina nak ne de gor ngot ajen gor ke ba leadership ba latin so ko ku no mo ke ku topic no mo ajen wo man dol to ko ba ti ku no le ken ko campaign ke DC ke Minnesota wona ke Canada tara mi show up ni o bongo mot kan wa po yung bang to go show go ma kan ka campaign ko te ke Minnesota kan wa campaign ko ra ni shang wa kam ne ke kenetin gor ka pul ne ke again the Nuer all the time tele topic mun da wa ke kui Ethiopia ke kui ko konji Ethiopia ke ba ke kui South Sudan mi ran South Sudan tele bar ma je malat bega ka agenda Gambela anyak agenda all the time ne to de na le nothing so kui no mo plan better failure
tu me kana achieve right take again bikin achieve ne disaster me kana create again tu me kana achieve gambe history ne akle it's all about violence tel mu galat kenne la ram to da gu ko ne dit tel ga lut kan ba tel ga lut ram to bani ram dit ba ku tel ga lut kene di jure chien ki ne cher ga chien Chirai mo ba etam ko ne bi neiti to the brain bi ko bi ka right ba na dia ba equalize mi te no mi china je ba nak ba yen te ba mi no nak ba yen go no ngot ta ran yen ni jin no ka yan yen go jin ba yen di go ju ngot chi tol jin man jang ba ji yen jin ofo ba ji yen jin islander ba ji yen as long kiran nak go no ngot Ethiopia ku me Okay, me could live in Nebraska. Yeah, Oma ke Lincoln. And which kind of port in Nebraska? Yeah, Obama Jur. I didn't know of you're not from South Sudan. Be a name of South Sudan, maybe the Western world. Obama, I think I keep on name that. Be a South Sudanese, maybe USA. A Jin Sudanese immigrant. Alright? Kijin Ethiopia, la Kutapon in Ethiopia. Kotel bar je ben ke name of Ethiopia as a refugee. But the atin ben wet ben ke name of South Sudan. Ke Sudan at the time can win da. Ke refugee to take a Western world. And then the campaign against the refugee. Ke kina campaign against you. Shame on you anwa. But for ku bar. Mendo dian. But like ku Chankot. Chankot there's a chankot right ke cho de mago che ma cha che ku de sai che go clip to ne che go clip to long ko dong tam je share ke Facebook me yen clip dan right na ke chankot ke je I think they will con temper understand ko de ko Nuer ene ran take a judgment de ene take anything with that kuiran whether a politician kiramatedi okay and kalibato de cham ko dala kan te ko ngan ma ja ko en bay ni jugu je do mu shilong di nyur te ngam de nak ko te long te mla de kana chay kam leadership go bar ko te long he gave up kichi enemy here joy I think again je bay la cham ko da je bay la cham ko da yire mo cha de do ngap ko te mlong la di chi kwar pel kichi gon ter chi joy kichi no ngwa ken tang am de ro na kan odi nyur doru amula do to advice mi yire gelen der nong mi ba cham ko advice en ran der la rek tina ju to social media kut ke cham ko to bla 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 ite di ram sometimes ram kel be ke emotion ke ro pal pin bu ling kare ke dio ke mo bi we ran rai kran bi ling bi ko pal pin mala ran bi analyze sometimes me can analyze ke latin she be understand and then me ling do through emotion ko cha your political affiliation ke your leader cha criticize bi chu lung ne je just ko chi gor ba criticize kan te ko do chi ja gwe ji ko jin che control ke emotion ko your political affiliation ke leader chi no kolom kiran pop kiran dur mala ngai Noi chem ko dan mi en klik dan mi dian mi chu klik to dan ne ya ki ba che ba go yo anyo cha wi cha ling mi en klik to dan head by you ne el de jin tai kam leader chi Nuer chon ko gwa ber chi failure ko Nuer te gi ko jin ti ko ne bom bom ja no ko bi go Nuer community mi chi to leader da ki na gro tang no de la chi de tin
Quran mi do dalaran la rulan bi ron nek me ay joy mi yin wa la nek ko ci gor bala ti dial bala titel head by ke gat ma cha tel me de chem ko da ta ka je tene chem ko da no da right queen da ro ke Ethiopia kan Sudan ko no mi yin wa Sudan ti pa no Ethiopia better good condition no Ethiopia man go ka long no Sudan ko shemen ko na welcome ka Gambela we are the same people right chem ko da right go I support it tel me je wala tin head by ke elder Undi na wala campaign. Undi na ka social media ka dun ko kele motor. Me advice. Kan ma chara te cha advice. Cha target. Ka political ko ai target. Kana ko na ga jalan mo kana ko ko lu road. Yongwa gwano mi take video clip mi link gwano bin bro pale pe. Ka jin bongi ne ni siang any political leader. La ja criticize. Ka wende tek tia. But you show them make a jacket no bega ko ja ko sai ran mi ga ko ja ko sai jin fondu jiram quran ko loko ba ko sai I don't know I don't even think ngi men la di taram la free mi de jing la perfect we mo na me ni jin fon ki perfect and ki perfect tie mo na longa len ga dam kamen ci di longa len ni brain ko on ci ga set gul tam ga brain de Diran gue tin nyam te gor long kem mi no le na ga fel. Chi le na ga fel ko che to ne ke nyam. Nen dam to ga jak bi ko fa run bo. Ba lo le ni je. La ja gujin la ja le ngi te ga teacher mi ngi ga ne su de ne ga. Ba la wala ni gor su de ne ga yan ngi mo. Why? Tu tram ga la dam we la ngok. Teacher dia tin ni. Nei de ngi ke run kan wala ba kan wala gor. Bukan anu PhD program kan jan point dong kan PhD ke dong ceng PhD te PhD ba lo len nyau bo ke kam ba PhD yang ngejo ba la PhD ba lo len ga fa win mon mi charan ku de sa ci dan de succeed men ni chen ko la de claim go lo na ya lo ko advice and ande lo de ye ke political handling malat ga ma char ke politics and no me guide li lo dia di do lar ke kuide di show the man tin ngati nyumwan bat ci de ko ni ja bat kana ko tu cha ko te gulut icha re mo cha ko sa u ja ko sa je ka ma cha wa cha ko sa ke political leader da lu ko no ko baram di ba ko so ala kle cha gor mi jam ko do ke kuide ling mo ga tam bi nyo le bi analyze yin mi ling be analysis be your thing. Me we analyze, then we understand. But me can analyze, she be understand. That's a different. But me we link emotion. Low, this is your party appellation. Anything well there go okay, yeah, go back to the side. And then direction you lost. You lost for the direction. She be understand. Could you take control emotion? Then what you put aside she qui link ni men jala yeah. Cham ko tong Nuer be play nega 17 times ke more. But after the talk learn analysis ki what it unlot cham po dong. At that time we could understand. Leader ba criticize. Tam palgamen ba criticize. Tram free from criticism. And I ba criticize. That I criticize and we take a prison la dejan kina ko la campaign ka rundi ko me pek peace tara ko yor ka Canada kam am ko ay wala da ko betene do da garbe dwal kane bi ko jakel kana jiyo ko me pek peace me mo na ga kiwo ne me atala me pek peace wana ga mai kon ga pin tare ne lu ga na kana lo how do you chole peace di no di chole ne prison kenya na ko alu me ran ga bidwal adi abian ko admit jaw take prison ka jene kwala loko yin chwa ba yen yo ko je ba yen me che peace wanda ga mai kon a kon ta nan re nyal kan lad kan yen na do kana do mai re du na kan yen na ga how de choli cha yen di ka jene kwala jene me yen na me cha la jene me ba yen tin ki na daga yo tare di ku ni je
ko jini intellectual ngi dial ton and I don't think ma jade here I think take freedom here ko jene exactly jene lar jene kuna la moy diffusion jene lar je na fake peace nanga je med jire kan la de na med ni jire mi do mi fake med ni jire ko ba yo nak no ba je destroy politically jene ri dene dek na pinka yo kan ma cha look kar wi dwal kan ne ko ne ko support e fake peace ko chaman nyam ja wan ta na wan nak dunien kan gan ma cha ngat wi dwal kata ban en dunien kan mekan ga je kan wal te yudo wanku te gan kware and then je sarbai wa pel ka kongo kapani je nuori ne ite ji sarbai cham kan go an te lokwan ne ite ji dol charan ber chai cha ji liu cha ju koin ku le na ngo kwal ta no ko ra ko cha go ba nak ne ji wan doi man je do ku ko ba gam chu sarbai chuwiri churui balo ga pit ene jen pit ne mon chat la dit cha la ne gar ma cha ja ga ji e pit I think ja ga pit gari mi ci ko la to ga ci ngon mo ko te la pit ne ga ma cha nang ne re ma ne re ko ji wi mon ci ngwa ga je ko la we ga mi ci san mek okay kon bukor la tok rek building dial cha destroy ane re dial yen managen ka jeel di na lo wote pin na den ha bien la te e prison ka jene lat ke medan bi bran la re pit te e prison and take a piece ko exactly jene la ne meda gwana bukor la tok ku na me mi na ngong ku wi mon jin wut mi ci kel mi jeng mi ci jela mi ci nen ci ja gor bro repeat kel mi ci jek ci ja gor bro repeat bi len ka kel mo ci raw ci da to ko bi lo dan ma cha me dan ku ja kan ko ngol lo na ka pit da okay tere rek de ide ba chop ke nyam ka pin cha na ngare ne for them unlimited ci to ita dan gura 25,000 mi ci jana ci no tel kon pis dia de bo gan yam 25,000 jalla pin be go kwak in case yan kel mo go jemu do la kur be kan bene reportak ci de be kwa ka de be ngwan de sam kir ku ci man yam ci de kwa ka jo era mu lo na ka pi de unlimited bene te ke se ci na ku da koro cha me gol ra de ba gol mi pi da be men to jena der chong tin chưa lùi dọc cái mic cho nên là cho khen thì nó ra đàn nè bữa con lúc cái mình gọi là thuốc mới lên nào thuốc cái thuốc ngay yên này thế là pit thế là dân cái vấn đề before can nếu before can nó chụp thế nó gọi là pit cái sau đó kia chẳng bao nhọc bữa thu vào thế nó gọi là mal mới lên nào thuốc I believe này theo cái gan mà chơi chứ gan cái mal cái position này ne de wo gan ma char ko jube wo ko position ci wo ko mal ko mo ko mal te de mal no nga abandon wa dang ne position ni tin cha propose ka during peace agreement kene ko mo ke tari ko nga ba ko ne cha problem the root cause of conflict kanalat una ke SLM reunification position peace je ne wo gan ma char ci peace for peace position peace Kumi a peace root cause chadem abandon chade overlook de na de Kumi te ke me kan land foi ne how did now peace position don libra chi kan mo na ko menu na ko ju chi position is not about position chapel me yi na ju wala te ne ko la kan ma cha yen cha pre kan ma cha no Dam yera ko wade how did na campaign je free ara ko free ko yera ko wade yen bro free ko wade dam campaign ko kan chara yen chara yen kara chara yen kara bro lo ngoro wade tel ko tal ba tel way ba free ko le yen ngoro wade he campaigned for it
kugwaba to succeed. Therefore, a piece de I think me take a year, but release right. Ko jene ta sai. Che calculate. Okay? So na mo jen banangai. So cham ko year bol. Kthal me dur. I think kelibri bandan cha ko na liu to right na cham ko ten ende lat ba. Jin bo mi jin politician de lat. Mi ngai jeme ling de lat la jin cham ko rek support. De lat. Ko pidu de algon ma cha to in from John garang until now tel kel cha achieve. La achieve no problem. Bene ga jien kore. The men science mo jek ten banyo jura beton ground zero. Benara la tok leadership gara ma cha ne ko ndial ko nuari. Tram kana jek. Chen kana point jek cha wadi cha nak. E dunan ko ndial ko nuar ko kon ke. En ra te gara ko be criticize cha jek ko we to kon gul ma le de jen ma le na ro tok. Le de jen. Men de na win ke jela ja yere. Bo choose me lose na gaje so to kon lose inside ko che create ko ba pen ko lu kan ne dia ko la politician men jen fo ni ja ne dia ja yen te kan ja la de ten ten tani na ka jier yen ne dia de ku pi support cha de ngot ko yen ngana cha support yen ko ke je ko jen pi de ko la ne disaster ko men adung nor be yar kon kan kon ko tol mi ko jëlet ga de ya kana tangay ka garwe dwal ga de dial te ji liw ka de ngor tek tan den liw ka ka ada ta ka cher we can take a bomb ka nori but man mo ga ada ta sel go leader ko general mete ga mai general mete ga gor power ne mai mete ga go leader ja yor mai dial ka area do sok ko ter ka loy de ke loy ka de loy te tangin loy te ka de dial loy te tam de kai kwit ke ne dial kai kwit an kai kwit ko general lee ramagang ke leader political leader ko je kan ngok tin ko moy ga mai ko moy ga moral medit bina ben ko roy be ka ja bum ter gwala general woten kon mi ko le tok ni kon ko kan ma char kan lo no rod nuor communicate lu mene te ku be chikan lu ne ma cha lo no rod ko men de na gwa ka je be look ba choose ne men de na je ka je men de na ba nong no find de be men cha la je ko ne ba na da be look so de ma cha kan lo ko no rod che de ma cha kan lo ko na personal lo ko na benar la to ko George de lo ko no rode kana lo ko no wari jin me bi ko no community how de no je lo ni de jikur gu kan leader mu gur ngai kur ne jo ban be ko ndong dai kana mai kon gro kon no community tam de yi kon ji ga ma cha chong kit gwa na ji ga mu go na mai ji me ti mana de na we me de wi ko ngabui ne ken na ye ti ke ni ken ko ku bu ma long no ga mai mi ko te political leader jena mala mi ja tel political leader mo gwa bia tolien commune bum na jende ko nuor commune ne bum ina dek fe ko tel ram kuna organize mo kuna unite ki man nak ke commune dun chi support man nak nuor je de ma cha support de ma cha bandong bo to pon man logo nuori be la ko wi de ko bana ko yen goy na je lawun mi di chong mo law cher ka che ko wala ki cher kon ku yirun ku chera mi di tenga ba re ma cha ko rundi gwa da to ga movement ke rundi a young man ka tamme for the year class later ko rundi tamman ni we ga jan badak ko te run jamaro ate wi for sure kon gwanu ne mi wana social media kemi budan do dispute gwanu wojin bi analysis bi kon lat kamen to look
be emotion be ling go without emotion can be analyzed. Sometimes di ran yoro me ken lo do cham ko di yoro ka what do you mean ke way dan cham ko be la mala de me elan te ga rai ko di ra ja ko ran mi fail di ra me na fail di new di na ro du ke di new di ro wo ana de la am ngona me ro de ko ram ji community je ja yi mu yoro na ko di new de ne ke lo lo le ni me je da ko je da di na ro du ko je da ko to mu long kina bro lu ji wanta be joy wante de joy ko yu ne ku rol ite kana logo Nuer community logo no rode ene politician kan weche logo de ke logo rode ku win mo na me chu win kina win ke your own idea and we be at kel ko be win ke cher ne ne dia te ke cher ba put together before ba kon put together ba analyze each and then ba add together ba can one be a cool win Chako ko bara ke media ko kan do analyze so mi ti ke tu ku de support too much anything ko mi ku mi ti emotion ko ku de support e difficult ko be criticism be accept ke do widu ko widu ke ro so mi ngi political look we stand there to nothing right now to Sudan do you think take ko he mo char be met to be a leader ke ta to continue ko no ri how the community Don't you think like that before? Cha chere ke kwide no mo cha gwe bi ana la ko loido. Community mi bi a kwarje bi a dil jal kel in high percentage a chen ki 100%. Ko politik na met 100%. I take a high percentage at least by 50 plus. Che bi I minus 50. By 50 plus. Have a percentage ba consider ko politik o 100%. Sometimes la tuwa ko ne mi sha pel ga meladian ne biaro loiro ku jira ji do admit min ku support a failure balo do wang ne de ku do criticize anger bi ret ne de ku criticize ku ngi fail meladi that ka porte la tuwa ram ku jo do admit ba bel ne de don ki criticize ku be ga bel jen ku yen do ja pel ki ci jen Pele take leadership. Right like the champ of the year, a rhyme go. A rhyme go along. A very good talk. And they lot. Tell me you do it, not going to react. Shalom Naja. Would you get political leader? Jim Tung the or more there or not. Could you win Kitty Pell? You win Kitty Pell. How dear never did they kill all that? You are wasting time. China roll the chip gun terjoy. Moody large and modi lot, same thing they large. Number con con dear. Pigram she win. Michiam be a leadership can dear, con dear, con pure good. Kana camram kelly be number long. Pigram bandara young man, that are lady. That a young girl, JK young boy, young politics. Kubu way jek. It's okay. Jen go corner. Quer ka South Sudan bana jekel. Kormat. You call me jogul. Mu kormat ka politic in 50%. Ngude pit ngade kon ngaw. Tit kel ne chiang. Political needed to niam tlat ka politic mich ka ling. The entire community tem ya jek. Ko ne lat ka politic ka ne ja community ya bum. Mu wa ko ni alla o take a division. Do you think they community ping wa that unity? When who call a thong, they can't take a political arena to the top. Therefore, do you think they can't take a unity community? You can't take a unity to support the kind of ping. And around. Take around who could go for support. And then the Coronium to corridor ping. Then could wait to on social media top in the good. Go and take a political affiliation. Go no be consistent with we want money. You go up now like emotion. Which are your affiliation, political affiliation, your political leader, your target. Therefore, young take a strong way, you don't take a duel, you be land and no. You can't go back to the side. How do you not? They weaken the overcome. We can try to overcome.
mi kina ro ni criticize so doctor chang ko tami du yo ni gan ma chari ki dal ci ne ku mat ka chiu long mu yi tang di nang ro ko de la yo do ne de do la ni je dal la nang ro do la na ma la de ne wal ga do dia ci pai la ci ne so ko na ngai ka politic en ran ba criticize tram ba pel en ran ba criticize ke jek ku ma pai kon ga democracy kon wari mana to no goro mana to no goro da cha bo ci ko la tu do lo kien ci ko la ko da bane to koro dam roi ke democracy bi to no goro do miti grandan wi kon le de weakness ka political ke any location ba la de respectfully you are wrong ke area me you are good to this area you know we would not succeed just them la perfect we could allow people for democracy bane to no goro da ba ra criticize ci ko no criticize so ke system goro bane to koro miti gram tall leadership kiram tol political mobilization kiram tolo ba kwa ba dil criticize cha de me pel yen way roy gana da jang mu kon wa South Sudan ban tega democracy process system tega constitution mo go is still been in criticize till 100% government we mon di je we mon mem along la the human being there will be no 100% democracy government we mon tell je we mon je okay so chang kwak ta me du writing go be ran mi ran do run bi criticize ke the way of doing politics so I hope gano bu ko rappel fi ki me de mo ge choni chang ko de me je la ka ta me je du ta me ja kel me du tare let me go a good thing to do politician ba criticize ni yang ke politician la criticize ni all the time I'm free from criticism you have to be criticized go yi yin politician in way we're gonna be more namo che go you ne I don't know why ne kon ngul gor ko nu ban ko go wudi mi kon relati jak du kon ko go wudi bina gwa ko pal loina ki motion ko ba mi je ba pet ilat ke mi ci ba bañ pinya na wa won yam ka jen yer ngwa no ci ne de tim an gaj ba jen de tim la ya la da na jo lu gu doy de ma gor ji de la do na ma biya ka ci na ka ba ku de sai tala problem ba rit charan de an friend ko che ku de sai chang wi le nga chora de bi ko jin my friend ko pe ko che ku de sai chen ke ko chen be ku chen be an friend chen be block and my human jin human kon bane yang ngai ti kon ngodo kwa ti kon ni dit ti kon ka ga ti ko ante ka ga yu dan te an ga gan ke jin be ngot ka jas be gor ran charan tali char ko be chong ran ke o ya wi ga do ta na cha gu na mena ko do mi cha no ka hin no bu ko la leader ka movement mo ke political party ku ne me di yen tin chu gu ri cha gu na an ten gu ran ka mai natural ka ta da cha an gu mena wa mat ran chan gur ko era ma go no I kan system ke political affiliation political party ba kon gui bo ngod ba kon we kwa nge je we yen je ba kon kon ba ngai mi pa no ga bot chan gur na me na ko duor ma nge je ya ko lo ma I de ba kwa la ko re ki biteke other position just ko cha rum tin yen ku la wi ma brand za nga fa ko cha pa cha system cha change nok cha pal cha ban pin let na thok cha gor I have to resign I link up resign ko chi na chi direction wo na I for that reason I'm not part of this political party I will change party the Republican be yen bo Democrat be nen bo Republican party ki brano yen abla independent minded cha guna na gor na party policy okay leader guru je kunne roje ke we nokki tinong de foine ko roje ko yala de je yela ma go no go ran mi cha ku de sai beti je ko bagala bo don go ke ran ko ku de sai ber wayne bagati ber mo ke serious advisor to critic
teacher ande palaka whether you take care a lad dien ko bai ku sai kala ji ko no ma chagwa ki ko ne ji ku bai ku sai anything ki gor kim ki lad ba lad ji ki mo lad bi lad ne again we la guli de la atwa leader go leader you be take a serious by the man kana wuni di la dien wuri ci forgive kimen chari mi je bu la ci joj again bu dual ko jin la decision bi dual ka advisor ko bu ko sa ke ba la ji advisor ko jin ci bi jien bu lat ko do ci ne ngai anything mu bu wa bu tin ke any meeting with the dien ku kon ke ko jeli ko advisor bay jo bi la ne war ga ba gor ke cer wudi no ba le ne na me je ko ne ba gor ken ba kam ñu la na bi ñuri jo ke ci ran roy yin ku la gwa ka guli de ku ti kel ke yo immediate ngade advisor tele ko no gwa without advisor can be tough ram kel ba critic too much ram kel ba moderate ki ne ngwan bi gol chekan wood ki la ti ne ñu ngwan the department advisor economic advisor ngumu advisor department di al ti advisor ku ti no di jël mi ben nga dunga agriculture brahma ben mi dung economic dung political en la ti department de mercader advisor ci ke ra wan ke ki international advisor ram ngi international bi kwañ mi wey da dien janam jalen ke ajen wey kuna succeed je ko jin ruai no wey mitin de ne yon wan ti je la ni fa ka tin so chi yo jin ko ara bi dial bi ka na goro no ngot ko no mi chi dung do di liu an time la le ko liu me jong reng liu ni kana wo ga at yalam ani ya kam do sa ba ke the tempting self ke do gwatot less less than 1% but young leadership radin ba kick in so leadership do ne dia and political party do ne dia ke tamon forever okay so no mo jen ba kon nga so dr cham ko rai mo ga shala lo so rami ki le ngia I think they are through emotion through party affiliation shija gur jira mo any of your party affiliation ke your political leader chaba could say and then me ben political community being like my friend that I'm free from criticism and I'm not criticize so no mo jen la kon cham ko kuna we media ten jel sometimes we don't share dun the good I don't know personality ba political open benara na campaign below ku 2% ku gina ku cha political leader cha criticize she look benara ku den point tan what is this is that a politics are you doing politics or what I think this one will never go and we do we talk about political bugula politics about too personal him na social media I'm not a phone keep face to face there is no need to be no public you hear me right kai me right me joro tom ni ye bo share me you share you don't even know where you're going and you don't even know what you're doing politics can akut politics can be here ngak politics tell personality too much brand ko kum jade ko ra that's not a politics no man you know kujum tel nga yankal yet you don't even know what you're talking about you don't even pitting media ko right ko na be political party defend yin point yerni parliament mu ko represent yin yerni leader ko support ko leader me politician che jam nok ba represent ram kuingu che jagor ko leader ke ne dia mi ci jeg be leader be support make sure be political right now be apply all the time ko lak na politics ka ko Nuer go lak na politics yin gol na ko be kan ko paradu but tina ba gor ko bi na ko tina de mo ngo ko na tina de kon ben go ko ne bina kon ben carry then why na me jasan mek ayen we la da we mourn sometimes a boy
la tana da poch ku mi rai Nuer ga rai mo chieng Nuer ke wun Nuer is still ba ko ne dial ne le ngatong Nuer cha yam na ya la luga he make community ga la yaram kel at the same time la ram kel be ja go media mata tana tine ti ga te kwa gang ti de tiap la gang na ngwa gang na riet gang na andun gang na rodien ku biran wi wi de jo gwara dien wi to kwe ba chi ngo ga long bi nang ke be ter bi nga kwi me long na rodien ko yi me community ga a very important ta right ke kwi ke yi me community they just talk ben ke media ta ke choda chola na ya don't care na right ku chi ngai point du jinu ko ji chieng Nuer jin wun Nuer jen we ba we Nuer dia we rai ke ji jen ba ne dia le bol chang han ba le bol tel chen ba la de chen de tin chi rande en Nuer tel go chen ma le ke na mo ba ma ne tin jor ko ken go Nuer tel go we ja ko jim mo ja ko ke je cha Nuer dia ja ko we der Nuer ko de ma ja the port we der Nuer ko gat we the port we der Nuer ko the same thing we are the same. The same thing. So, con edit. Michran ben ka politic. Be political, be bed de ka politic big night before becon diff. You right politic ka ruan right na ka good. Right politic and national issue. Men be night. And then I'm political party, political leader could support. Being ngaji political party, chairman of that party, who represent a country, who represent you, ki Nueri. We political leader, we support being ngaji, you are who represent the entire country. You don't you teach Kajarabol, Kima of South Sudan, in Jayara Salvakir. Do you let it? Or did I dear Gani we feel to Lord all this? No, you're right. Politics. Could take a million. Bi matin bi gwa ga je ku jin ga we si bo la de jang te ga ne bi lat ke we political ga ku system te tin no chi ga jang kro tin wa tin he me the country bi gang jin si bo la de den kan te no cha no it's not a way it's not a part it's not your way ja ko ne bat bi lat ke we do dien bi ba lingi jo mon ko te me go ga jo mon ke ji bi nang ke we je mo bây giờ level lối chạy bây giờ từ mà ngày hàng cái báo liên liên của chỉ cần đòn làm từ là mà ngày hàng cái là stupid dumb we don't even know why you're in the media you cannot be a chairman of the movement của tribalist từ mà ngày hàng cái chỉ nào tung kia image system cái mình national issue gonna be political be apply be ta we muốn be ngay be ta country be ngay we dan chứ còn từ đó tung dual cái của represent đúng nên dia cái political mà yết con rai nào bị thâu run commentator go boy go này được go cor we ba we do democracy này được cái system control cái này we right go at này one go cái we con chỉ to ter con we ba right đi như là cái social media mugul con cor jo con regime cha jo này diang kan này jo này regime Nuer te kel sal ke jo này cha go cái này en to duel te kel tal ke group cha go system kel en ci kono goro ne ideal ku sam ke support un do ten ru bi leader ci we ke ba kan nyaw support ka ba protect the same system pa we ke ka cha ban nak ke lo ngi go te ko people regime te ne ni we ideal ba kan ne ga ko ne den gor ko te ko people mi kon ko ka ba protect cha na nak gor na te te ga mai chana ba yo nyore tamela ga ye ko yen people long quality we any issue mete cha nyangun kan kenu ya dan ame moy bot ba ke ba nang dol wal ki ba mo ko kon ter ga ni people fight for democracy be te du gol be yini bi ga wang loy ko ya mo nak me dan be ne ko ya ken mo nak that's not do pen ji re ga ya fail. So ganu ne bi kon ngai ne me ter ko nationalism ko kon che gor bran tam spend kam no ko rodien topic ni changa no lam la bi kana no topic ke wor ke jono ken bu right now mi chu rod lat pin ko la den kam no rodien
ai ji le ro mo ka topic mo bi junum le ben ko ji chu pe ka kel ko kon ko la Nuer cha kon bele junum ne ba kon len ko to kon kel junum ne ke kala ba ne woten ama witin buliang bi len tin bo bi political to bi len ko la nga kana ya de ke chen to content kon dia tam la perfect cha to Nuer media cha de kon de ne de ko na da na tu dole ran ujian balo nya tu dole ba ga chiram ram lo ne na tu dole ram chiram ga jel ga jak ram jel ga jak ti ro mo jel ga jak di pen ai chi de chi le mi ne ga jak chi le di pen di pen ye fo di chur tu di pen ye ko ken le cha de karam mi rai ka tu dole kai intellectual ga jada ram ga ma ngai mo perché chỉ được làm cái gì mà lôi nào tu đuổi lấy cái gì nào cái nào luôn rồi cái social media đi nào lôi chọc nên lôi nào tu đuổi lấy phải được làm cái gì mình đều phải làm for you don't even know what you're doing thế là con kam cái political chứ con mặt mình chẳng cái 100% mình chẳng beri mà chả ra qua Nuer dia chứ cái mà chả đi support chứ cái gì chúng cái part mình mà chả tin mình chẳng cái em mà chả ngay find cái politician bana dia gwe ko na jena tem win te democracy ci ko am te ka faade kel faade ñu wante ka so Sudan ben wonente ci ko ben ka faade kel mala din mala gor ke bante ko community Nuer community jen ba kon dial unite political community ci ko be mat ba Nuer community be kon 100% bane support kon dial ko jen ko ba kon tin political community SPLM bana nentin ci atar be ke jora ben won nentin ba ci bo lokko ga SPLM political the new political party by Jainia. When we went into the Euro came down, community gen kon mad political danger ci kon mat mu tam within and then we ben ka political party ke mu ji lu njo donc to mu ngi ci ji ko lu njo forget about it gano jin bi political to zran be ngai kan non community ko gul so mi ku party support ka South Sudan ajira bol agent SPLM member ka mutaga juba bi ngaji len political bi political afla bi ngaji para namo SPLM ayo tam jang kan dominate kan one more than Nuer mi la ayo dung Nuer then you law they ma cha ba la che ba gi be you know you wrong you don't even know what you do bi kire be look to that ke go ko che gor ba level na para de mi would have support make sure bit ko connection kan ni dial ko ayo support non Nuer bi roja ke be jelle ke mu jal jin lan Nuer yan Nuer ko dun law to ayo dun da ma you are campaigning ko be ne kende exclude ki be joira ayo shi enai nol party shi dung Nuer jang wana Nuer enai nol party run ba share bara da din ken en tay ko to ya men dong da ko ar mi de yen cha loñ am to wi ko am cha de woy de lele official dara chairman of SPLM mayo mi kire ki to ko ne cha da bi shum ti kon de woy ko ne shi no ba kam ne power ke lu ba kam pa ticket ba campaign mu win to win yan politic room no ro je cha da lo ko jur no party enaje no shi dong tok duel yen kele ba ngai so man gor kono ban ko ba political ba ngai ko damal jigor la politician ram jigor la politician ngi je politic cha gakke cha kwoti cha ngai la mi je chi gak la biddi la loy ne roi la ti kel kene yen ga different political difference ne te SPLM IG kana SPLM go yen politician bi ajal kel li yen gwa kwan mong yen kel ban me je ban ko pa de politic bi pa de bi different ajen way gor kona ajen way gor kona dial ten okay so ko kon ti time spend ko rodan and me a politic go no good politician then they out to play the game ko play in the game u bi na nungudi u ba winidi u bi na nungudi gor yindi taru ni cha no bi ga no gor kon dian kan bi ban ka faara daan be kan leadership kan ba
we need all people gor kon molen gor kon ber en an gor kon ci kon de chongor gor kon e dia ci ma gor kon nu gu yi na right now you know like ci right kan di ne sa ke ci right Nuer kon te ke SPLM sa ke ci right dan me la ke ping ke political ci kan right you talk too much la kon di more detail they are not talking la kan political ping kwa kon destroy ke ping ci kon ngai nanga ne kon ko kon mai then we just talking too much like no ngak dial ci jen gur kono ba political ba fly we lat ngak de lat ke ping ja lat direct lat ke indirect so ko kon mande kon advice ye ne dia te la te ko social media te la ko ten go any party appellation support we should give a politician use political tool la to ngani mi ken ne ngai bi ran support make sure broad connect ne de ngai ke mo bi ka tije de lele di ke de lat nene ci je ku bran te ba lat nene be je advice no ci lat gana wala de ne bi deal te advisor ti bi yo ti bi ngai en go ba ina ke media de ro ina na ka te di den bana mo ko be te mu bi lat wana ma lat be yo no ci lat na me jaga ko na ci ko tu advice be yo lan na me ci ma to kon me ka gambe ma yego na ber ci kon long na ber dia lo kon system ne right system jaga ne den te leadership le mitu mo de kan jek ton kwa ne de kwa young people innocent kwa la mo me na Nuer ne na kon te ma ci kan te problem ne te problem ke jena le mitu mo ke ber dia de ngai kon da tan ni yan kan ne de jiri kan mo den da gambe you ber dia innocent dia young people kon ngai jenu men dia ga da men ador gen ya destroy un ta na ga cha bin ngai ja ya kui kan mu ne de kwa yan tan kan the problem mu cha ga yan kan dia jen goy gambe ko ka ga pinton che chi kan de tin ka kan the people te mo na ka ne kan ga mai kan yo ko ya na ka Nueri chalung na ber ko ber cha gor gambe no ber ba chi kan kon de lok bo chi kon chan mar gor gambe kai men gor ga gambe la kirlil we dan kon e de cha chi kon political de la against ourselves ine de cha gor ne de refugee men fail me yer gambe la ka ber tin kan kwar nywan more than kon Nuer majority tin kan kwar nywan you can political could use against the Nuer you can use for development ko ran let go ba ko kan ga ba yele let ken ya ganas men yer gambel men non ko re bi ga tigare ga tamal lawo joy ga dori ken ya dori wa e yin ku di no ngwa ruun mu Nuer ben wi ko am Nuer bu kon gwa je Nuer mo point de be to ne ga Nuer tin na ga ber a cha ngai yan ga ya pel en cha je ko ta ya yan ka karam la ko ran wa das ajen tare telo kuar me de ne ken paper mi ja je ti ro ba de lien ka ruun na we ka mi yan ka no yo ko no ngot mi ja je ti ga do re jin Nuer ka ram tu ko ma Nuer ya de pel ko ne era ma tu ko ma Nuer ba pel no mi gur bi game play smartly che gur bi joy mi joy ba yen we ba de al new kan yen they are the one who play the game ko banana but you can like your phone na they don't want to talk over the phone you can go ba jawar kan no dan guru bi ba yen ko pel galo tin ko record bi record mo go de jo che like your phone ban like bi bergo pa ban right tit garo din kemende na mo de ngai ken so kon wano bi kona bi kor la tok gwana bi kor la tok to gwana jen so na me political issue me ta South Sudan che gor binaro ban ta dog media ko cha for your political leader cha attack but you went too far personality bu penga chianga that na mo kware we do kwe ga politics you don't even know what you're talking about can it ta we mo na ngai you don't even know level political did when la ngani politics a very indirect chala direct kay ko tiga ka ci ñot la you act like ci kan la mi je karama ku la mi je janam la dum ko
so mi ya ka politic ke ala chen bapel mer ga political cha la chen bapel ki bu ngok ba de ngok ko de kon kor ko ba ku ni cha kor ya pel an tel cha regime cha joy ko regime cha ba joy kamal ba joy ko kor na mo di la cha de pel na yi ki ma ana ma la ba ma political ki bla chen ba pel men chen ka chen pel no political me nyan la ni opinion be la benga opinion be la no opinion in case that to ku ji la de men don ke da to chiru tu ke ni political nyan di do no ko long di defend sometimes you don't even know that they don't want the world they defend deal ki di kana negative so like I believe maybe if like that okay so namo jende lar kon ke ku ke namo I don't know meten banana ko joy tame mitte gram gor bani yo len men no ne de gor ban am ko ben yal ram gor ben aben yal ala kon media dan gor no ko ala ka tet so murai kon ka media kon war ka chon no gor tam ga chode ka kon wari la gale the what bena respect bena ro de nok bena de kel mi chajek bena ben chu bena right churan lok ku tin issue te different political affiliation no abe mi chagor right abe right ku jin moderator of the show mi jin moderator of the show jin moderate jin neutral chi your father appellation chi benyo your father appellation chi benyo chu nyo your hatred to that person chu nyo why ni allow rami moderator bine dia allow mane itian different political affiliation meram shi hat yesterday ke gor right ke topic mo donc ke kamdun bi allow ko ba right na majen ngo ka media o ya sen o ka bay ko chol so na majen gor ko media bro pelfin am ni de ke nya ko go ke benen ne ne do bor kinu jaro ko bay no so yen very important so tam ka media dan kon ci kon ne dia la to ka media ko ba kine ngwan ko ne na advice ko there is no way ka media mi ran media ci ngwan biro repeat 5 time 27 time unlimited time biro repeat ci de ngwa ka ci ba ka ci ba ku so mi ti ga show yin ci de ka ti ga show gonna be in moderate begin neutral all the time bro pal pen ci ba ngay nga show do ci ba ku don't do that ku ji no na ko roji ba ji gwe ci ko bro ke wani ti kut kana the deal to respect all the time bro pal pen jang guy hurt they act like can it me chin kan shoot doing they shoot doing around but be chong be new che kan shoot doing that's the way of politics gwa me che gwa ga ben ko social media ka show do nu ku ga ke na me in le ni rama wala ne wi mo rama mo ra ma di la ke phone ko ra ni na ro mu ra ke chu do chi nen ku di ga ki ke mo le bu mo pi bu lu nyo chi le ne rama le ne wi mo ke le understand ra ja tam chen chi le no ro di le ne dia me ne ko yom dia ne ko ra me language ra me rama chat me ber la ura mate ram ne rai ko tong te de chen le ni ji la ne wi mo ko media international chen le ne no ri la ne wi mo ngal so media ana la ja to ko la ti kat ko ku yit we to la po ji dolli tan dal rai man ta ji dal ga rai ko dan ne media ran dol ku bani jeng ga do ne chiang bi wode bi chu ngai ber ju pal fin ci bu dol ga roi ci bu dol ga wang na ci mo ci na go je ne dia bu ra ja gwa ga pal fin so media ti ga ti cha de nong tin ga ti de nong tin men cha nong media a personal ko zne bran ku cha gwa ga media bina ben tek chiang ga cha gwa ga media bu
we tuk du le me ne yek kana chang yek kana nak ki mat ka jang ngun Nuer to lot ke Nuer yoni cha gwa ka media mete kon den South Sudan politics mende gwa kana kede gwa ko de yun wen da na mende gwa kana yo no wen de nong na ajang te mu ku he chi be nyu che be joy wando ku chi bala bilane mende na no gwa kel all the time we feed until it another link ajan gor media ko jin moderator ka chodu linga ngak nong na ku le kaira so jin moderator bro jin neutral all the time che repeat jin neutral all the time mi we je shere long ala wona chen melong tell point ko bra social media what is the point bna la nu ngu ba lenga yumu u bu ko dina na u bu dana na la mu jekten ngu jekten murai na ka media la take a benefit ba je community take an 80 very smart highly intellectual very intellectual they know everything bega beken kon balen ku ba kon ben scan ba kon ben gwit god ko right so jimi da nganda boton yela bit ke kikan ba chon they just listening kwaro kon gor kan ngwa ru ni yoro garan kulai go alam me da ma jira go to kon kan they very smart they cannot even talk the intellectual the politician they don't want to talk we can kon yen ganu ne mi ben media where they lat kon Ethiopian politics why kon ga South Sudan issue and then be right la ram intellectual me be political afalai ku chu kon landong no go they kon bara represent respectfully intellectually the way we go very professional the same thing solve ki de kon nak kana kon nak kai kon kwantera so there is no need to about quick personally ba point of quick ba shi cha go kien cha go ba respect political way chang de ben shi wada go da me do you think they could they tal ba ki ben no the thing is the thing by the long na leng den be ko loy bien ko leng kira mo ko sa ba ki support ba tin ni je be ko je ba me te ke tin te je be ko loy ko politic ki ga na show mena tv la gwa ke different view republican be democrat no conservative be liberal be no be ko liberal ka show be bok jen ko la gwa ke tv we cnn na no david ba no republican democrat independent be show be na ngwan ke tv jen gorge media no ne different obio ta gor one view mura yen show kel bala ne the same thing wa bal go ano bia ben ko ba ya attack bia na attack yen go ga politics so cha go pote la belle bala den dun kel la tele cha la yen la dun la belle ko tam ku dun tam ku ya attack so politics go different view that's the nature of politics ko ba ya attack brand attack ti e den ko bi ga ben ya again go ka politics so politics go one way la belle long a boring me da la na da no you guys show la jang no yes they can con be criticize take me quick con me be kana bal har con at the same time te me quick can con lar ke ku mi ter con wo ne be con wo be ne wa go a ke be ne wa go and solve ke no cherry do the year me ken kon no ngo dan and then be kon ngaji di me ken kon nga jo ne ken kon ngaji di ter yenu ba kon te be kon la te bu yen da pon bang ba ri den bundu na bang bang jana ri den ye ga dun dan kon ra bole be ken criticize men tia de wi na je ken men la den wrong because of this we can describe be kon link be mo gem no be gar pe be respond yen way game la ka politics chắc gua ku con cái này để dân đây bên cái mà trên để giờ lúc dân bên qua nhau dân này longgur bên apa
I'm good benaba. So I don't know what happened. So ana try look ben. Double yene yimandan. Kwa nya wajang ne look ben. I don't know why. Let me try this. Okay, sister nyakos. You know right now. Tua gai male. Mal mo alam sister. Tere gaji. Tiyan si siyang mal. Kinetia. Okay. Hey, sa gwaw sinara la jang ni nara la Yes. nen. Thank you very much for ben. Ui rai long na gat yo gwa. Chero je long lo kine gaji kon ti chule ne ra ro ikro de too much. Aje de gwa go beloy de ko la yo be de Ko de ko kon la. ka ko la Mm. lao. Yeah. Yeah. Eh gwer go meno na yo be de ko le rai ke la no gwer go be Ajen. go. Double ben mi titin. Yep. Kiti yang di. Gimana kira mute? Hello. Okay, let's see. Gimana dia ujian ni je? Kira mute, sister. Chiro de mute ko don che tam go rai ta man be de ko na lao. Ah, okay. Yeah, keep Okay. going. Okay. Thank you. Ke chi go mo yo gwa da. Di right ni jil ko nang raw. Di right miti ka time. Mete na de gor bara yo di ga jabo ko den Bala ko ji yo. yo. Bigan ni yo bala ji mi na ben. Tam yen ben ta ko jin ro adu. En kon ji. Oh, okay. Yeah. Mình đều có làm với chị mình đi được không? So yeah, it's good. Oh, bukan ke samarai ke bukan ke lebih jauh waktu jadi telat kerau gidan tong mi mah telat kerau ke Amerika wana man. Gua batagane di le right bo. Di telat ke ngak waktu jadi. Ngu cha lat oh. Ke 2 week ke 2 days mà hiu circulate ke media ya ga dung chiang ko di mention bo. Kana gadi kwana kila bani alko lat kana ti de lat ko community chen ko dia mention but chi ko circulate ka jan ta me ta kontene lo lat karo goro de ga lo ka de ka go you do they make sense or they are not making sense. Yeah, chắc có to me ko depend ka wa ndi do lo ka jira ne chứ mà này được có kiện quay nhìn đi quỳ đùa thế ga đi chứ rồi giờ yên đi chỉ yêu đuổi chứ cái quắp thì wo của community ni yêu đó cả ni cái mà lên như mà cái gar mi cho là gar quay chứ rồi giờ yêu có con cái quên thì sáng every day cái chứ có the same money you don't know what is tomorrow will be and all that which is not chứ cái topic nu của bạn chứ có đó là cái media là đúng chẳng có bên nào là cái chẳng có cái gì mới giang mới là cái quý cả đó mà chẳng. Jende di tuno and that point o kian ko the puch yemelari o che right jamalada man chelat che jende media dago ka che jende media control o lat gano o ni kian ko wane kian ko is one individual ram kel taro ade mite bara ga je la opinion mi che lat che comment dan me che da fa lo che mite me ko yo control tele Rami take a feeling che ke ji no mu che feel o che jaga la jan da la do che me de community de wo control ko jan ci ko la no chen ko la na we tin ko doctor mi che la gan ma shari te mi jeng mo de ko de ci ko no ko ban e control ci no yo ga cha ga pe te la kon power over that and ko la da ba him te one individual me take a feeling like anybody ngu we circulate ka media la wa gam ni je what is the threat wo bi chan ko da kula ngayo te mi jeng mi jala tele ni gan ma cha da do to ga do la je che we nga bro gan ma cha is not going to hang himself he know who he is That's good. but cha je la topic la ge ne ideal ko community mi confused that talk about one thing mi man ya Yeah, nyen they talk you're about right. it. Yang ko the leader like gan macha tomorrow de gwa ga macha de gol tomorrow de gan macha de gwa de gol mi ko gan macha wi cho bro de ngap ma jen kira ngap run ko jen e doctor dong de ko na gan macha alone de wo gwa ga macha de gan macha please mi la ni wo gan macha ya
Aqua, the queen up. Gun Machan up where? Tell a grand up, Rotten. Is Gun Machan going to hang himself? No. Will it happen? No. But I just a lot of people like an ideal, who not preach about it. It's nothing. Here again the point in book on them corn, where they come and go corner, because you know, and go about a work forward. Here, nonsense here to talk. But I just a lot of people like an you're meeting me Belgian, but Nadia was in Benedia talk about it. But it's not the point. Here again the point. Dr. Jankworth, a human being like you and I. She frustrate. Meanwhile, you allow quote frustrate. Being I around my frustrate like you and I. People just see a quote community control. Me yell at it. Okay, me yell at Bakula throat. What kind of way? Tell her what it's in. Tell her stronghold. Me take in middle. No, they cool throat. Young woman yell at it. Began my charong. I be she can't be a cleaning. The key, whatever. To call a cleaning, move on a control. Or she can't both in the go by the same cool throat. Coach and I'm not go cleaning. Then she can't be losing anymore. But you going to lose. No. It's just talking. Yes. Go no, talk about anything. Go gam, me two walk, me be two walk, one may be two walk, a lot of two walk, another, be two walk, be two walk. That's it. Is that changing the point? Can't was a human being there, frustrated there, whatever. Me mistake there a lot. Here problem. Here you can't control, can't already all over the world. Here you can't control it. They can't talk about it. About the point, what on to manage a person while I know we same with one. Okay, can't for me a cool one, I got one, a banner cool control nothing. It's still nothing, right? Wait a minute, nonsense. Can't for the human being there for straight like you and I. People would like to want an enemy, can't for right now, try that, or control material like world society. No, it's not going nowhere. A human being, which is for straight like you and I. The mayor can't for straight cordial. But I just a topic, like a ninja, gam. So we work upon you, who work a conclusion. What is the conclusion? Nothing. And it's not a conclusion, right? Nothing. Mr. Conclusion, Chabis circulate media, like a ninja, Kuna Mong, a Jayam, a Japan, go, a Yer, is nothing. Janko Tipo Stranian, who tell me Nang. Yeah. Again, not like the island con, kill no take on it, control, kill the little guy, who she no nonsense. Tell me, look upon. I go to the conclusion. What is the conclusion? You now focus. Mr. Conclusion, and who can now focus about it? Can my child fire quiver? Nadia quiver, Nadia made it a great show, no quiver, gun my child, the touring, a general leader, la Belgaria, frustration, where your frustration can tell a while with him. You can't get frustrated. Good conclusion. What is the conclusion? Maybe listen could come up with a conclusion. Mr. Your conclusion, you are the same like Yanko. You're going to say the same word, this and that, because you're trying to find it, never get a word through the journey. Can't go talk. You can't go to watching out when what is the thread? They are nonsense. But go out, you can look at it a lot. But what I jump. It's not going to hurt nobody. It's not going to hurt God my child. It's not going to hurt him. But Jare Jam. Any con point you con ban and Minan and Tagasa Sudan manager concluded it. Can mean the Sophia. Again, the point. You point a pelly ball and nonsense. You could focus somewhere. Allow a big main road. Be a cool pelcula what y'all road beside the main road. Or cool what y'all do with the and do over down to nothing. A Jellan Lacona, like the row banacopel. Con one of main point. I'm not seeing a row. We show about lady. You about lady. I can't put anything go into the nail. Can what I'm going to go a lot. We show about lady. That we show our conclusion is that this time you were banning your lady. That's it. Good con leader, go to consider you were banning your lady. That's it. Banner move on. But the other con can nonsense. Here can book on now. Good con conclusion, we show my lady. Because you about lady. That's it. Banner move on. Guabo Cochino now. Come manage it in a way, but she a problem. The problem. You can't hurt away, she was right. You can't hurt. Tell me who can't hurt and tell me who can't hurt. But mission in la society, you hurt, cut your arm and up individual, she hurt. Trying to time down west, you want to cut the main point, you will come. Banner will show manager lady. When you are legitimate, manager lady. That's it. Come and go corner walk on man and do cocaine man can no core.
She will cook a conference in it. Hey, Nueri, can I go to Mila? Ukonya, Mila right now, all of the Nueri can I go? Ben you the general, the right at can own Nueri can I go. Lady Jen Buckle Pike and the knock. Can you can go show look at Jang? Go back along I always see a Rodian Matcon, go on a movement, Mitchell, you know, but Sudan movement. Kila nega tok bang le no ukonya would find along ukonya would find along when ko pertang in ted political kaji mala le tel let ne political tell the political mala la go so kela na o political mala la go so yeah it's true kiranda nek da kira nan gang ne ted ko min biben ko ted what is next yen ko preach yeah okay me ko preach no ka ku yen lieng ne ku yen lieng ne what is next kana dan ne de jan baka le pai char pinye kan ted te pai gara video ka ko ka video ni kan what is the solution jan bro ti ke je wo wudu me mala de je wo ko ne di go ne de jan bakal ke chang ai cha ga chul ga de go di jan bakal ti ke jang kan ted wo ba ko nyot ko no they do the right thing no ya la re politics mo de politics it's true but don't focus on look on wo ko pertang na ted tell gwa wa content ka it's true unless you can la wo bi nyi nge jang lo ya mi chi nyi nge lo jang lo ya man ko wo ko ne this is a true story about Wulun. Jene de nyong matin na mo. Kian ko ka ne Wulun. Ki kon before ka ta kon ka midin mi ni am dan. Then Wulun and kian ko. Ti ka nonsense ka a prostration ka le. Tell me ko kon ya ga ja be kon benefit. Go ne men la benefit bene dia bi ka. ko ngena wala yeah Yes. Me be te ja ga free ko they take action. Maybe she got jaga free, or they action Mugwa continue. Chima talking about young Machar Jaga jail. Nobody need to talk about a dead man. Kira Misha Gasajan, Ramisilu, Kira Mitagabo. Why could they leave alone? Coachina, therefore, Karamita Gasajan, Chera Ramisilu. Commission, no, why I take it, a one day. Don't talk about him, move on. Two times the West Karamita Gasajan. Move on. Make you frustrated. You quite by job from me, but they don't move on. Bigger move on. You know, before because you tell me now, go and live in banana. Again, the point. Go away here, no near, but Jank was both child level along. Go see your leader and police sugar, young machine. But they make you frustrated. Young I would con the altar con the same line. Who con frustrate, lot con word, you con banang. Bang a job. One of the point you was in a row, which you ballet could do a lady. Again, the point, and they're con focusing. Nonsense, they are to shake and be narrow, the room with a show, never go while the same thing over and over. Con our jam, thin con our words in till that you are metal a jog the ring. That's all of that is nonsense. And thank you, go yere labra case uni, by a join, continue. You didn't guys bolada teach you this year came. What we going to do? And when you can't pass, come when you can't face, I laugh at. Ala naga jabo wadi rayo fi gan wo gat kon yede ga pro jidi ka America ka mane Africa jena la mal raje tin ani kwa continue right mo wa ko life wa ni wo kon ko ni tin won yam tin wo jok ti kan ko no dan la tin do lo lat kon ni ke ko mo kon ke cham kon kwa ke no ti ko kon menang yam ani wane ke tin wo ko won yam ke 2026 ngu ci ko na ship ke 2026 ko ngu ci ko na ship ke 2025 I like those questions from you guys. Any quality, all of that frustration. Don't be caught more way. Let's hope and work 2026 better reveal karate, no matter what. Any thank you, Koshita. She spent Guru Banabray, Kate to a plan till like a G so piapa to quote your let, allow us to quit a share lat. Kenate Luno. De gurum ka wai mi ji ki gurum ki bon kana bar ki gurum ne de no ko jogo thank you ka bon nga je wo the power the stronghold ka nori mu won wor wala jode be kana back up to him chang cha de ni ya ka tiam mi nori be kan wa ta job bon be ka bon be kana back up je no gor ko ne man la ka bon go be nga yo majority they are important the leadership the military the business the country. And then one contact in the man preach let us be the first. We will help you with annual, with other any kind of destruction. Then majority be the voice of the business and the military and the leadership. We want to go.
Thank you. Wishing you more get time. You know that. Any happy New Year and keep Happy New going. Year. Thank you. Sister Thank you. Janelle. Brother Chung one. Thank you. Alum. Peter Mohammed. Peter Mohammed. ngila gor Lagu. Ma jago. Tere ma. Long time. selma jemali jo Ma go alum. And welcome. no topic do chibura anything so jo ko bav neighbors Kubame. Anything. mm. Anything. uh pero ay matun mena ko war Okay. lakin lingna gota Clear. Lengi go. wa mi la de jenen chitenyi 1 year to go kana kwala na opinion na kien Yep. mi ba ko lar jenen in war in conflict there are no permanent enemy Politics. okay core till a permanent enemy there nyi ran de ronyo liang de ronyo de pin de ronyo liang okay so gari yala okon right now marwaye mamoy con support canada my question why chwana my question wana ke jabal flow may lunjo che wa anyan kor mamoy con support am go kentama mo wala ujen kayan jen ba anyan kor no so chana da burna na jena ngulade ka ne te kona te ana fan ga ka ba cholde no cha da la ne no okay ko ete ad chana kana okay nana ka akona ka chana kana akona so nga bikule la no e cha kona ma de la kan ba ka yen ba ya kona so chana kana cha kona palle chana palwa chana ba mat charo nyo da pin charo nyo ye wanene daga wena an person in my opinion so mirwa yene tama ajarwa jena lienge ba ko ba go akon en warwa karwa nan mo wala jen ba ka jawog ba wane ke weno laga de opetini yi benetet awro mar kon ke char mar mi jen chani ye yani ye char man nyo le dan mar this is anya we want tantin mokel mi di dien uh mesho ala leadership cha diedra okay kai te konte la le chang nuora yani gurme la sultan by para losing more likely be core be no la to long re nuor meda kanyen gwene man tama gad sultane yakna ken re nuora parka le nyamna ko ci gwan ci akoy la kuor ke kuor adies ji awol bay ko dies kuor ngi ke je anybody mangi ke je kuor anybody can be a leader a year under la leader tinaiti mayin ke leaders ne karodian we more maf so a year under la leader ko ya dies na kedir la leader di ka gwaldare ngi ke je you can be trained to be a leader okay. This training can be through your education. Gwar karwade de jingi ko dila leader. Environmentally, de jingi ko dila leader. So DJ by experience, DJ by education. Ma je no nona, matana we mwone mene, do na ke leaders na, do na chika leaders na. Lakin, ramichi mo leader, chero je nyamna. Menene we mwone me je ke je. There are people who are in leadership position, lakin can by experience, by education, take leadership qualities in them, including Riek Machar. My point, Riek Machar is a leader.
عشان كو جين بلا leader kila leader circuit bita qualities na there are qualities of leadership you must possess for you to qualify as a leader ko leadership langu awajin bitaka ability leadership is the ability to lead organize guide and direct people and the resources under you leader chanko bla kuoro jin bina lunga boss kasung wara you must have the ability to lead people bina lunga moy direct bina lunga moy organize bina lunga moy guided sultan te ko la nan chung wara taka ke quality na tona they were leading people they were organizing people they were guiding people so qualities na tona leadership as a leader you must have some qualities for you to be able to lead an organization Riek Machar tell qualities na tona Riek Machar there are about 17 qualities of leadership Riek Machar na kel tileje عشان كو تلا quality of leadership that's why he's failing all the time ishi malele chawo gwede ishi malele chawo gwede kodi qualities ne to na kan kwali jako jin bila kuor bina luonga kavdi matil kaiji machina luonga kaf self care menana me a more leader than Riek Machar self care leader Riek Machar leader do not take me wrong kai yourself care a good leader a different no when I'm talking about leadership in principle you can be leader in principle and then later on we can decide whether you are a good leader or a bad leader self care leader kodi take qualities na taja te jake ko jen be power luonge moy maintain ka so Sudan quality ni tono matil ke je chora diel ngom na wala self care the reason why you see self care still maintaining power right now o jen take quality ni taja te jake ko be ngayno hume be kapsindi does that make him a good leader no self care is a good leader okay so you need a leader and be a bad leader you can be a leader and be a good leader good leadership take a different qualities I'm talking about leadership only as in principle so leadership qualities not on number one of the qualities amisha ala chankol kaibor gari ala chankol til me jema ler na wina jo ala fan goyna ka very stupid tim ngai ka odin garna gor jinma jingor buma bay malingna okay one of the qualities of leadership Michel Arechankwal, this is not my opinion, one of the qualities of leadership much risk taking. Risk taking odi jin kwor Michel Arebin jin kwor nene tone you must be willing to die for your own people. A leader must be willing to die for his own people. Duarma bayina ko obine ko bigwa so be it lunatin a quality of leadership. Riek Machar again, Riek Machar wala ko na believe on the behalf of the Nuer on the behalf of the marginalized people of South Sudan. Dwala jen. Dwala di ko kati ko ne lere. Kati lere. Dwala ko ne ba YCC, dwala ko ba Koter, dwala ko banana, dwala anguji ko banana ma if ma o bina moy fure. So mi lare chen ko so kara buru barangaf. A metaphor. And milare nguchara ngaba metaphor. Yep, you got it. Okay. Lakin one of the qualities wajin diri tewdu dire sof ko kuynene ko. Chamino biro ngap mi no wajin diri na fany ke na fany binego bila free ko wajina de you na jo ke nang ya si nang asi Riek Machar dole bilar godaro ma medana jo nya ko jin sana de no medan fo jo nya ko be nanen wor banana
Minne ojen dwale kalia dwale ko baulu on behalf of the people. Me cho ma kalena jongu yanana. Kana ojin bu bir por wojuba. Lo binyi na biya junu suran biya da yan self care. Enyin wo ba majin lo bi tewdu beto non minan go akaji. Non ne tewdu. Amu ta kullar shan ko tilmi je mai lar. Riyo ma shar gar gwalen shi kuwar. Tila quality kan self care na kuwar. Teka kwal self care na jen luonga bana muy direct. Luonga wo bana muy organize. Eris teka jen self care nan. Maguri be ye di daw yorka tene je wanda ye dinere je wan. Ti wan wetin. You take risks. Imagine tamilar shanga guy bol ci wona na jin wala tara mi ler. Jin tubno rodu bi kul shana kan. Mu kan bi kun go abi kul weje. Ci ja. Yeah. Self care lere na keliu. Ate tuba rode kun be kun kul ja. Ti kon lere na keliu ke risk ken yala. Te de na tin. Ci ja. De nothing lakini wodi dimingo abakulu bena wala. This one is required in leadership. Self Kirnan take about 10 qualities of leadership, and that's why it's able to maintain power in South Sudan. Gargwalen matila quality na chori ajo na one. Ngayo bena mo organize neke tikon. Wina na lande ni bena which bena mo dismiss beram lenyon and a quality of leadership organization. Okay. Public speaking are one of them. Shabi kwena wena so ngan milada chankol ilmajalel. Lada na metaphor ke he was right. Leader, you must be willing to die on the behalf of your people. Imagine if you are not willing to die on the behalf of the people. Imagine ma gurnu kunu. Exactly, that's what Ringmacha is doing. Ko una yun momentum. Til magwami benne mewa wiaju balong. Ne Ringmacha ma atino doing bana chamkan. Ba lady gari na burwai. That's true. Kada wani amma ta mugo bilar. No. Right, you man anya tin ba yo tin The question your poor guy, but I showed. It's up to Wani you. am what am question. Yeah, young man, mandate. I don't know how old you are, but you sound like a young man. I'm not young. I'm in my 50s. Okay. Kaka konde damage. Konde alma gaibo. Yeah. Okay, don't be guy look at you. Yeah. Mandate ye la do gan my chari. Length self ke leader ko lang wala ka organize. Yeah, don't your opinion is right. So kodi na mishi hero to organize ya ka self mishi ka ring mashare shilare. We chora long organize ka long ring mashare ko organize. What can you advise somebody like Michiro long organize ya ka self? Ngudi you advise ring mashare as a South Sudanese son me the unity that noon ko me and way down ko gan mashare road sol organize je ka self organize je. How can you advise? I mean, sorry, but I got white one. How can you advise your other brother that is weak? Can take a brother who will you let it go. The advise in order to pull organize. Ya can self ko jinu self ko organize. Kaya kira long organize. Regular organize. Di kajan mi chawa iri ga che me waka 2016 iri ga. Di ra longa mi kuro du survive di karwa du jirana wo bi la ne. Iti ga into me di survive ga je kichi kuri che ban na la odwa na mai. How can you survive? You sell or go begin Ramadero longer barar kado. Automatic money can lose math. Go ngan marwaya. I'm not a politician. Number one. Number two, ngarwaya as a philosopher. Royal philosopher. I don't know if you know what I'm saying. Secondly, an analyst. What does this mean? It mean I don't have solution for problems.
ngan bilar mai kala milero balarji. I will not how you want to solve the problem. This is up to you. Be a share lawjin. Rema sha dai sha luyen ngan kat yenta PhD ngan ta master degree. Mo palo yen de sha luyen ram to jawdu. Ma education ngumi ne. Gwara wajin bi mi je bi luon kinen. Anything that can harm you in an current network. Again, meaning with education. Jen take a PhD. Kara share luong ne and wongan ma wajibu si je ne magar kami do to ma deng yen wongan si power. Ngu kara luong ne no na ma gwar. Babu shalar je ne ta lenye ka gwar. Gwar ko la lungu. Millar ko kon war wona mena ki ma generalize people of South Sudan. If you want my advice. Ler kunu wona ne din machia rayin wur ka ker rolling biya years to wali biya rangol senija jen chalar ko self care na kam angu shinye ke self care ke yo ban years ke lo ni ladi ke peacefully na ke 2013 memo self care challenge ka SPL man mu cha jo self care lo wurbe usin jen kwal yo daw ke 2013 ma ku nyen gran angu nyo ladi je angu limran ma jela la gol leadership Africa china rolim maguri je bienang okay china rolim Africa ko leadership ka Africa chamgane mis che Morrison mis ngana is not we are not in the West cha to for leadership ka Africa milele ne ke liu sharma Joseph ken ma jela gol de kul kali jinga ma jang ma gore me de ken ba okay so milele ne ke liu wrong come awodi kuya leadership no leadership le alkedi kuya politics ta Africa no le di politics ta Africa ye mo understand yo macha eno Africa machi la rene ne bi kuma bi gor biro yaleke ko bi nyin gran en ket ker du ling ne ja ko ran mi jo peaceful en gar ma banaler ko tok melo bi yeto wal jen tek ne to bu mom te kore te chwala nuora te ne to ken amu dwal ke ji mi dwal ke ji ko bi self ker bi jabal ngom lamu man mi la boro ne sianga riyo share no e burna ne this is war between Nuer and Dinka karama ladar riyo shar kanyen kwal gor beler that Okay, jang karama ne ladar cái check. Jang ne cái check là question is check here. Don't but này cũng đưa mà bạn lại log out. Này cũng. okay so min ladde riyo shar chabi chalu ngata pi di ma yara fal yen is not my problem ngu pala yen let them figure out how he's going to get out of the situation karwade wur mi chaka pala yele aje taka juba aje yanka be yanka edi ana ba bel ne okay na tere bana kul jo ay riyo char yen der ngule ke jenne ka juba ba kul tina nga who is responsible so riyo ye kwar aje lari ye kwar ci kuwar kaken ngada ya larma ne riyo masharata ai wo mai kuma kaf ai wo mai kuma mai kaf kuwar mu wato riyo mashar ngoro ko nuwar ba ko ya nan amlan makai an so lago ci kuwar ata mai ato jeri ata gaje kuwar ta jinu sudan da ko ni jang wona ko jang woni ko jang na ko de ko ya nan amlan kan ai kije jang alar jang no ba jang yi buru ne riyo mashar da wala kuwar ba ai mashar nan dun kum ma nyon den Okay. ram che ta ban jini gwa kanga ko ta ban mai kula kuwar der jang der nyol ka ko jen ngai obo do chul so re ye kuwar chen ko ten mi je mai lar je Okay. ta si jini jibo ai Okay, second question. Well, can already in anything to next job can already how you can survive yourself from the disaster. Many loading what or more cool can di or they road gang di go can. kuwar ngaden And gun my chart 2016 can already go but what I cabo ka point the bank ka you road what can they road out there out of longer candy they call gwa me barar can they call. They gwa can already. gwa je kolar ji ngan ta tin ta kor ye wan anam ro je okay 2016 ta tin yom kamis jini ko chen jibo sa
You ko Kita kan mana ni ya cang dua beche na ngai. okay. Kama chengsin ma class. Some of the thing I'm saying tong ibling. Yum kamis garayo ko riyo machar me shi wo juba 2016. Sheben ka 1,300 a week. Chakala jo farm. Jen kwela wala da maktab. Ne ko la ka maktab jen to kon la gar ka ba ger verta. Okay. Ka yum ka Thursday that week ka by bro. De ne to no ko e jang agore no ba gar machar ba da vakan. So dole ti kon ti ben ka gade dien chana gar kan kulo jo wa kam chuon kam yola bo. Yo ka ba mo tim tich. Kare wo leng chu wo ye wo dole janu wona. Okay. Ke Friday self care ye buri machar ber dole. Ne to no te anana ti angoro ka. Ke Friday ke siang sa arba chiu ben ke de ne urana ka bas te tot yu gade no ka mo yola kom galo yu no. Chu ko ka je wan. Ka je wan a gana wan a ga. Malunga wan in chiu sap ka garmatin chual marial no direct of ta mi. Kur wato ne wona re wato. To ko fukan yala ne ka area wo fukan yala. Jen falkane re mo char karwa da falkane. Palen self care de na ma abuna de na. Kata ka reason why me kana je. Jen ramadaje na amalonga wan. Ko me tara kure re amalonga wan je na wushena. Kana gar marial no hiwa me ci kuru to yi ko to buru kula ben. Ba re mo chabatim lakin self care enyen gang re mo cha do anje ro adbas karo adbas. Gari chual marial noor chiyo burbure mo chanang ko nga de ro na chuo penje ramanang re mo char gar mo chuala marial chino ko bi tiger wai la ka mi chuala wulit karo ada bas wonang ho mo silum ka de ne ka falkene ter so che kan ka bom de jet okay me chanang tar fam ka wor kalas wo ko ruto wo ko joy wo ano ba mi no di you are not willing to die for your people ma wur dare ni na ne re juba kai da jende na de la matas kanora lakini yere nyona bar nyo yo kongo ko lo yo beliw I don't know if me yiloi gi kai loy wala yaloi I think you're Lloyd. Gwa again chi lo ba ko defend yo ka we na ni chan right jen te kan ko okay lo ye te kan ko bomde falgana eter de na jen nek di lasu mana gadde mana ko ngalo azu wondia oh again kula gwa ke self ko che pal right again kula ro self ka ko bure sel ba go ave ko ga I did not say sel ka bure sel ba go chela ro dai che la mana self gwa ngai we na ko ngwa ka address ke je yang ma chan no hey you need yourself a leader take a cult of leadership that's why it's able to maintain power again the leader leading get power is a oh leader. war huh Leading is a leader. leader you mean you are good you can Well, be leader and be bad leader. okay. Cho gwa So te self care leader lakin ki a good leader a bad leader lakin jana leader lungo be kum de be mo chakaludi be na cover ka bangu leldi ka bere maintain power wodi te masila qualities ta leadership chere lungo no okay. Come what to con the same page. Thank you for revealing that. Cho gwa te bana kam kwan show ko mi te ne de bala lao ba ka lao. Ba men de lo mi ba nga lao de nyung ri ti de ko lo ku chi galat. Again kwala ku je be ba ku depend ka ramana ne chi show. Lunatin. You can't respect. Yeah. Lunatin. Yeah, aka kwalu ya ma ko ba ne ko ngala ko ba lo ka ot ka cha war na to. Yeah, to la to bo ken chuken. Jini sel pa e won ba nga jo ko nga ko ka ko. buru go nyama ka buru gar gai bulare je Ko ko lo gwan. ki jo to Okay, to ko go ko ne sel pa je. Okay, okay. ma ke I joni will go with you. self care Okay. kwar you can Ngade. deal kwar ka mean go you can be kwar ka deal rabije so self care a leader Okay. lakin is a bad leader. Okay. Okay, nga no kia to ko gwan ne sel pa e ram gwa nga jo ba nga gon na ye No. na. Come go anyama. Ken Anyway, ne ngi chelinge. you know, take a problem. You can organize things. It doesn't mean you're good. And Okay. one way, and what you Bruce Pekere long one way organized. It does not mean you're a good person. No. Oh, okay. Eh, Imagine kasi kwa. you doing one long way organized. Lakin it doesn't mean you're a good person. Lakin Oh, equality leadership and one way Let organized. okay, me okay. anal. Okay. Eh, kasi kwa cheje limbo si a big deal. Wo jini si rani de ngwa organize la ti jek but si to go. I understand. Tell her it's still the same.
cho qua ôi xí lạt bộ dần nuôi nó mà qua gọi cái này bật quê gọi cái này giết cho gọi cái này qua nó lạt nó quê gọi cái này qua mấy chơi do cho gọi cái này qua ngồi để thắc con cái same page có con Sudanese con đi có con Nuer có con Sudanese you are a Ted you are a young you are a everybody suffering you are one of them alo con go con no so dan let them move forward a country che they move forward la o ye den ka country cái tiền này thì học mà sur thì go cái điều mà sur cha tăng là ya ka bane da kokin a group of people this time go to bana ya ga lo kon to kon ko bana depending on country the whole country chi ma no ri chi ma tet chi ma yang to kon tin tin cha ro điện cho cái này này cái này được con qua ngoại ya yang nó còn xin thì go ngoại cái đẻ của qua chi con đi frustrate go to bana move forward la one nation one body one God bane solution na ne min yok ma sur na ne yok ne dang ra ke ne dang yok bane jo overcome wo shi rong ga ne dia ko shi ne dia cha ga certify shi ne dia chi ga masin ta kon ga same page chi kon bula wala no reng ma share te ne reng ma share cha la so si ye logic na ladimo mo ladimo shi logic you and I go na decision ko mo ko re jo ông bana la chen ka so Sudan no la shi ma wo le ko la no reng ma share ba kon drag back mo kon ga la ne je ga ti ka si chin telecom way of vision la large de na vision telecom vision ko mi chere mi right kon get that person am te ka se jen chere am ti liu chang te ko bo kin te nyu somewhere quiet yin you are all yin am te ra ren te jo which ka te rai which what is your role bo la ne ram te ka se jen ma che san cha me ko kon move on la ne je wo kon wana ne am ngula forward ka su de ni dia la chi ma no ha ko ron chi ma jang chi ma tet chi ma men de wo nang niam có con como con la me would kill the same thing hey you wake up oh my god yang my shot you sleep oh my god yang my shot she can't go forward ke she can't so dan you can't belong she huh I don't want to come be con nang niam yo yang my shot me de kam con bolo de con be yen con Nuer community we kam con de con be yen de con la let's take yang my shot ba ne ben yen con mi cha la me le ti je ai she con de ja je le ti je ka Nuer side de ne ben yen con ban mi chi con no yin we cry over him cái lạt con ơi đang mà xả đi un mi je cái sân phải un mi qua cái sân phải cuốn như này trip cái cuốn như này right cái cuốn như này what is that again wanna forward wanna la nó chỉ chọc cái đồ đang mà xả ra yên cái những cái Thank đi you. chọc cái vương đến cái dia xả cái yên wanna forward cô ngô bị con nặng nhầm one hour forward đi dia ba cái nặng nhầm đi one hour forward đi wanna forward đi o shi bro ke wun mi ayen ga sejin jin wude me mata rare shi bela na wun mata ga sejin ne ne ding ma jar ja ga sejin you move forward wa kam ya ga sejin how ko one hour forward đi mà kira mo answer question what don't ask me ask yourself ko jin wud na wo forward di then o ladni o reng ma jar mata ga sejin ne ja ga sejin ke ladni o an shi ga me reng ma jar ja ga sejin ne je ne ta ga dor ba ko nan ne amadi kwala tieni ji you and I kwala tieni ko no one ba ani won ya ka amadi ko ne when one atin one ani mo won yam one ani me awel when one atin ba ko ba ngai ni one atin before we move one ani you asking me yes ko jin la do bina I'm on kwana asking niam you. ma jungo one aniam Uyen kel ma mame jin bina on niam tie when one atin ni Hey, an Juba din ko ba chen ba me ku Juba ka capital city. ba le li chen Well, ay mi ela ti lo ji chi ko ba le di ti ba le di. ne di long lat bi lat kan wala bana til yali che we are equal ki abura kon equal til yali che we are all equal Ti jo bana won yam ngode ti ji ne ti jo wara no won yen yam. Eri ko go ba ma ti je bana yam. min Ma la di de ne e bana kula won yam di. Ba bana ko ban lu kan yi no. bi shodan ya tina tero ru par won niam mi tina rwet okay yeah Okay, guys, mi wala ne yeah, dama dan kwa conclude ne kan show an gwa ino bana won yam ti kon bala no de te ne ko ba kon nang yok ba kon su yok an won yam. Okay, this is 2026. Lan la won yam ba. chelo jegno na cha por jo na 2020. niam tina ru par won niam Okay. Ka ko lat right guys now belo ban on yam mi di bele mi li. ngong na ler ke je ba ler kan ko ga kel go ani Okay, back to ani you. bana ban conclusion dan ko bat shodan ya tero ko kroy mi go long kan del go ke so ani bram ko mo geriet kel ti sister ani mi ti conclusion de la yo de ban la go de ko ban ga tara den ban loy ban no ke studio ko yita ko wa ta ma cha ta di
Chata welcome chap. Welcome. Yeah, Well, kita yeah, mana okay. apa bata welcome chap. So jago along ni drama mo ke final ke bi churan batwak bana lu jago chang dia. Okay, so mende Martin ba chere me ya kutung conclude wo eda Ngan. mandan tu tie wo kon wat ta kon ka 2026 ki kon le ta ka 2025 ya kan ma cha yen ke all those years ki ka dot yo ta me da kon ka new year mi cha 2026 jo ja ba wo chere me te ko ko ri to continue ko tiene de ni tie ro che men cha la ma dan wo kon mi te ne ri ya ko kon rol bu ni ba ni tie che wo ri ya ko kon tin mi a bol ba le di again question and say kon ke je again mi te gara mi ya kon ke jube mi ci kon na ke 2013 ke no bon mi di che na kon ban ro tie as you bin as a gan wa ta sha na o jube ban je le di ko jang wa na ta ma tur mi ya ka tin mi te piti pen to ta na ka tu ka ma tur bi re tu ta na Hello, people are tired for all these years killing and they to yoga matur ji jaken lengra ki loy dien tes in ken chi go but they ko ken mi cha matur yok che pen to dien and go no way they share ne the leadership they share ne they way the development they latin the peace data one the education data tin but change ti ne di point ke tik ne di point ke right ne di point ke chi ke nien pi ken me le ro de widien Matura mo ba kapchong di. Matura yokro mo for all these 13 years for blood and water. Tichi pen. Tu ne ko kien pen tu jikian din chiro din. Jen ponya do ko tin. Wo de no ni amedi jen conclusion. And he said Thank bandani wo te gara misi kon mo ke wrong leadership. What is the new leadership? La take the new leadership can wrong leadership. Who's the new leader? Come tell a leader. What is the new move? There will be a new move than old move. Old move cha tied on. And any bright up a show one. Yen de person more. Thank you. Ko chingo mo ka gwa. Ani miti ro da la de je peleaka on da mandan. Miti ti wo wa alu kwa na mo wan ko kon cha ne ka kan wa. My conclusion is Thank you. Thank you, sister. Damanda. Thank you very much. ka Jago. Africa were out of. So we want to move this country forward. We need to love each other. We are one people. Nonsense. Trambiling. Self-care president has jen ka power ka so mo gore e kwor na ngai je ka go nyenye ka je. Me ya nyenye ka je che bi to bi. This is the reality. Ko ka Africa mai na real. So milari ye all the good ideas you guys are saying tambi mu implement. Be implement until you work power. Okay. So if you want leadership in South Sudan from self-care, you go fight. Let them be a self-care. Riang Machar, Chadam Paul, Lagare Liu. Chadam Paul, whether Conwaretina, Conware. Neti Moy Riang Machar criticize, but may criticize, but Paul Ne Liu. Self-care in Galna. Self-care Ramagalna, and self-care. Riang Machar point to go to the of Marwat, Kajuba. Chan ko bi mashakal kon war bi kul so ko wen bana kul selfa kir riyo mashar gore dera ngamar wat jet ci nay gor balu ñay nuwar mar wat in my opinion riyo mashar tay gor balu ray nuwara den je ngaf ko juba lakin sab kilo ba riyo mashar ngaf ko project ke je lakin riyo mashar nan ka kan jang kram bi na chankal nuwar jelaria ko ti ci la ray nuwara ci ko ngwan ta ko may kala nay ngwan nanga da goma ma je riyo mashar de na palo ay aishan ko wadi de na riyo mashar ma je point mena a very useless man. China be fall until he die. I hope he die in Juba. That's all right. Thank you very much. Lago, yeah, sister, nyakot lona tel ko siya ben. Anything milingrana yene dia lo bitone everything opinion no kon. We are talking opinion right here. And I think opinion de. Tejek bina right developed. Not a problem. Topic wala right kon ke any topic. Shang ya guru kan macharo is okay all about topic of final leltin. So the left specific topic mura ya kwida wala ora ya kitinyo ngwan. Chima cha gor topic. Chlo tel ko siya ben.
Any biaro gagrar ba chu gak soon. Tell him deal long. Okay, I've got a but Jeruma. Jagama. Jira de lago Boy kula di jira de. title ne ko. Lago. Ah, Lago. Jira your brother. Okay. Lago la lega lad ke kwe je jira your brother. Ta ni chana yi ba. La de poni to go. Ke la de poni ki. okay, thank you very much, Sister Nyokot Yene Lago Gadjal. Rika, thank you, Gadjal. Gadjal to opinion, rate opinion. So, again, political analyst. So, it's good. Tell me, Palgajan, Kel Chalat. Men ko lulu point again, go now, na betin. To right nick young like take a no up young one. I go right now, like the work. Again, by problem, cool and mission now, right about work mention. Tell the problem child, not there. Go up to all thing. Right go along. Yeah. And I take opinion. Anything like that show opinion. So opinion in our guy. Don't wait right. Opinion again. Question the topic like in the alkay, legend now. And I take area go around. Take a long. Take a strong. Take a right go and go be like go in part of the community. What you can know politician, what you can see South Sudan, other non-Nuer politician across the country. The mention keep it up be make with so the line the long ko cha ben yene dong ki batone loy te long and top no kon krai kontin ki wai ke pi bar ke gambela ke pi South Sudan Ethiopia kan South Sudan ki wai pi din long so ke ne la manda long ke pi bar ki wai ke wure ne kan bar ka campaign kila kan protest ka North America go na US and Canada ka US him chi man je chu man ne badda ka Canada him ne well so that they came to two countries they campaigning could ne kana che na the federal government of Ethiopia ngai ko for sure ngai ko kon dia lur ne kan na kan cha da na ka kan ba ki kan go gan mai bi kan European kan ki kan government kan yan mai what do you expect mi ki federal government mi te ga dei mi di ti yan mai tu ting de ga ber cha mai cha lu ji cha mai lo ga cha ga jo cha na na ka cha ta na ga ka so that's why they're protesting chane nek genocide cha commit refugee chine go when in fact point kun ga refugee ka sa ka America kan la US kan Canada yen refugee how kul protest against the refugee ka point refugee nga yelen tram be belen so number point the ideology a joke of the day ku you are refugee lo refugee ka refugee we the cool tin the refugee sen yen you are against the refugee that we do ka welcome tam jong protest for you again you so namanyo dia ber within kwe kwe kan kan so men bara cha ni yang la ya mo yare ba la cha mi mo yare run be kulor blen ram mi chile mi je kat no ma jen ko bre po resolve problem ko ci bara calculate la go yene men te ko chong tin ki mi janok bala then go bu gu tin ti kana judge so judge menen kwe so no kan men di kana nok bugan la you can they never talk about the result of the issue don't do what to the road again here we can win you can analyze that's the problem in your community so we want to be tell terrorist community members but they protest the fight justice find the injustice and your injustice and your community injustice can get terrorists how the dialogue they can kula wo campaign cha ne na kan point can to can ba kan na yin ki campaign ru ni wan ba yin na bu lia to ba law ba yin na so chu campaign ijak then ko go jin ba kan gaji so diri do na biat ko chiro no mi dong kin na ka chen nai and then diri admin wo ta do instead of go protest ko ne cha ne na so ber no they wouldn't queer human animal, terrorists. So they cannot lead the nation, the state. They are not fit to lead. That's Canadian. The reading the letter el tam letter ra then na le mo ko tel mo ga mo la kana la tel mo ga na bara to berla wini je ko ni ji de agar na tel respect at all ko da ram to kana di quick can go ram di sa ko bang at the same time ram to cha ko ba ko ke me ram ken ke mi chen ke
Nei tone chu ne de kne chen de kan lip yen kul go de gambela kilil ke gambela region ke Ethiopia taken secure because of Anyak terrorists. Can nei tini they are not fit to lead. So campaign and negative tell me can achieve just but the Lord and can dok chu ku nei ne fortress ya ne ngake. Okay, tell an medium je ben kudien. Just do ne talk ne di chungwa. Ne world but the two country which were reporters and ka North America can be a big number. So you better show up a small number of people who tell object here and topic then cham no one could just they're just lying all the time after lying. Ka quicken mo di la road ne cha to kono ka quicken mo ka topic no ka tunga bela. Ka dung cham ko ye Dr. Cham ko chalat mandan ko la na conclusion. So cham ko ten me che so yin me pay attention ka video clip ta cheer and kunala protect the social media. Kwa cham ko da tag. I think dia waje kene dia ki do link mo link ke emotion. Ko dong ram ken ko gana cha support. Ye je ko dia ma cha support. Ba ngai ni je political leader ni che. Chen ku support ngur ko par mte tin la ti ke mala ran yu ke me dwer ke. Kemi no bi yen ke. Kemi no lo ke. Tu yu ran ti ke dwer u no ke. Ban mi ran le dwer ke ku support. Chen ki leader ja saram je len ke. Tien ka do ku yen do mat ke. Ke le mi je ke ki so ke ki ku do sai. Yu ke je na me dwer. Nong ni je lo ni je. Chinong ni lo ni. Ran mi ti ka par je kel. Ram me dong under secretary ke ram tel position ke le do di jon mero. Ko politics ni chiang ku yen gang ka tet. A chi de chong ke chi do de but ke wi je je. So chiang ko te me je dir. But ne la de ko chiang ko de do dir lo be ke media ke emotion. Ti ke media ko ji ka la ka. Mi je le emotion then be about the direction. So di lawyer tet ko maladi mo jini chuang but at the end of the day, we would go in point you are wrong. Politician amela criticize. Kaba kyang ko mi healing alo shana tiana lai, healing ka tiana lai. The three emotion milling je just go to the three emotion. Forget about further affiliation. I think the mat ke kyang ko. Ku chunga ke la gan macha. Ku le you ne dore. Ya ku ne je, you ne dore me dore ke ji. Ti ka leadership ko ba ki pal ka ki ran joy. Tang am da nak di pal ne ke lo je. Ku te mulong le ni. Ki ran joy ka ki pal. Abana da jola le kan ba le nyu. Mu da tire ga ka do mi chulong. That's the meaning la the reason la tiang ko. So this thing is the point tiang ko then said to be attack. Ko jen we la ka politics ba han dil criticize ki je. They criticize, they criticize. It's a problem. All right, that's the right thing to do. So Shamkot kind that's Shamkot kind of do is doing right. I think maybe the clip maybe like the jet blue to wow you know kuna company ko social media career ten real go ni kan cha badal le ko tan bi ko loy de mi ja kam de yeah so ta mi da re le I think chạy tới kind of good chạy do ni men okay kind of good chạy no gun good live so no mo jende lar kon so go no bina criticize ka politic barande criticize chạy de well there is nobody me perfect me free from criticism ki free from mistake la je la be anytime telam na perfect yin kula go mane ram kwal go law ram go chen kan sai din dia go ken you know do you know ne kan ta we mon gele no chiga na ke me to be a scientist me no ne dia te specific area me yin expert in mo I think ke kwidol wal ko don ken e gor che de mangai di la I don't know ke yin scientist but yin scientist do good okay amel bona la political leader che me no le na ti nywa le na ngai ngwa na me ngai ngwa le na ngai ngwa ne ya kam leadership ko ne bana li and then the deal to her ka ba you can me to an ideal to core advisor ka tin la ku immediate advisor bi kan you can make agent so she topic they discuss ko advice champ ko advice Dr. Macha palla ko ci long ko ci pal ko ci wonta jo
tang ni lam du de tang di biet kanu di nang ro ko tel mu long len tin no mo di biet again so no mo again topic ndong di ne je ka kwisa Sudan ka kwisa Sudan ka kurdi altini en me a civil war tel go na kontin kurn kan gwad ben labdi major war bini one way na ndong tel kur bater again to kori 2026 but different ka 2025 ko 2026 so ni want you to understanding go the only way to go Canadian go ko big deal mat tami chong de kimi na chong ru ni wan tele tuk tele I mean tele group kel michi ko ter beken wake up ki video tele kan group dia le kon chura mo chong de tele mo no ra na do mai a time ko bene dia big ru unite Canadian go ko chi kon wor po sure first and then kon mar gane ko kene go ko a national issue. The option of peace deal is the point that you do the pipe dream. They will never work at all. Tell me your fees, okay, would it be of yourself okay? A waste of time and delay tactics. A way could be open and a beggar crash. There will be no hope for peace deal because South Sudan and the South Africa. Many look at a bullet. Banana. Again, bullet it over. Again, Chago, you could did it. Kapakur. Kira jaga lau take a power and Peter qualifying point that Salva Kiir no benefit. Canadian shall crash. Kikin peace deal me still make it within. Have bang time middle power, still not military power. Just a politician peace Canadian good politician and to a minister of Tom take it off a year which I met. Objective, the reason I tell him here now get kind of luck, travel down a position. That's the reason I could not have that thing again. The peace no nothing made and nothing good a position peace again put on location in a fake peace by night than I do not for the Congo and I will get Peter you know not after day done what Namua keep peace. Then that I will think it. Because riddle doctor good look there. You know much I look there. Today right now cool training time. May lot Canadian lark in the cheap Peter gentigan much out in a guardian ING for I will. Fanny in a year the fan in the 10. Care out the rest. To go with them. Again, for a lot made and a fake peace. May a peace for sure you can feel look one get people to call a bomb thing. Move to a code because of long gone. 1970. Teach you who could special port and I go. Which now second or now you repeat they con more than 1370 they con they work a you made up. They con take a base down, creed down, chuck on their gun. I can tell one time they try to dig up. It may con the airport Gambella. It bar it take they shall go by nang. Can make one shall go by nang and a quark in element many generally. And we should now work a pin. A read will work a pin get base. There are Jacanium. It indicates that you will carry a dear. Chung will rain yell, they will shop there, shop rain yell, loaded the airport. Till it Kuku Congo core. Kum would Dagla Pit Benani, Kimay Dagla Kimay Pizda in a year. No, my dear, buy the Chiricapai and Chung Georgia 10, Kim dinner, Moika would that Pinkajan, Bocanati, I cannot one a piece. Chaka you do not survive in our Congo. A steel campaign of Liam. It takes mutually international community. Where is international community? I can't argue. Where is international community? Where is international community? I want to know. I'm going. As we speak right now, international community journey. Ya kuwa I would get peace tele make tele day. Ya the 10. Ya was arrest. And then like a deal, Kaga yen, Kaga years, Kaga torture, Fan and Julie with year. At the moment, where is international community? Where is international community now? You see, Chagor Balat Konadi, this is peace deal, some chicken puik, which you can actually fail, Melat Kanakai. They don't want to admit it. Ranagan deal, chicken go. Cod Banadla talk, human being, will be peace, their wood. Ramgi more go about Chagur Banguna, gone by next something with the reason, Chankal Bajik.
ke be wat ku be kana ngai ti gar ki chi mo lo ken be kana ngai chi be lu ba tom ting me be chi mo lo lo ba kam yi ba kam ke tel mal ramut ka mal ram de remer tel mi chale peace kon deal kom ke tribal dictator yi ida afrika deal kon cha long no kon ani de lat ga politika kon kane la problem fanken ku 21st century ka kon africa ni kon be continent ndian be kon the same african continent ngai kon wi dial te civil war ngai kon ga sudan dan do tel tok malat kala ne kai so ramungut loy de ke there is peace ma der mer ki gor bu tok den mit ki ngai le loy du tel peace but kulan le nang na ga jup tok ka a peace deal peace maintenance there is no peace we me right ke a tribal dictator man me right wait what are you talking about peace now then me can pan understand sometimes politics they don't support by he they let me today lloyd men today lloyd che de la regi ko politics cha toklat la gun gwa be ben be dektin ta na dat ka poku bine kun so bine kun protect kan u chine kun abandon real politician ne la na government be je che ker ko liuna gwa liuna tin ajan gwa benefit ka kane go den den yang yem na so right now te ramude lungu tlo de ko te mam te South Sudan there will be a peace anga ngolo yam it's African politics ke we mon politics cha yi mo ga chuon ko ti ga chuon mo ji ga chuon ko chi interest ne ku support chiga allow ko chiga support cha we ga ajan political tana we mo na ai mo ga chuon ko jin jin kon chuon ko cha lu nuer te le cha lu te lu nuer la nga we mo ne lo ga ngwa ke interest ta mo te ga bom mi chiman go da we do chi sign we ji gu ne bi support ta to pon ji 100% ko so good ko support ko chi du ne chi sign chan ken bi te ga bom min ti sign bi kam je percentage kam je jen we le we mo na we dan be kono tribal communities talk de chade talk 100% ke system go ti me ato je bane to ne ke culture Africa Michel government dong ke nam yin tuk duel mo and then the bomb ko be amal yen by deal jone ke kor we kono ke Ethiopia we kono ke Sudan we kono ke Uganda we kono ke ko we ko ken dial te civil war tell system go amela nunge 100% African tribal community government yin ta jen ko African control ame ko kon amungo ko there is peace my friend they we kira men we ko la kan we ko gir chong ne alga po je wang den ba kan we so te me ko je der mer from la there is peace there an mer tell me chale peace business ayu cha ga destroy leader ken cha ga yen the den what are you waiting for ngun the den ku la ngat the den tell me chale international community nothing called international community chunga ji kel me ku international can support ura yi go widdu ke te me ngedi we monta go bom be yo okay welcome and go we je go mi je do na go mi je kam do na try it maybe bomb we je gwara den we mi jo okay that's why I tell me surely internal community even now we je tin go chuang we mo chuang do no ya la no we mo it's all about interest when go can be the time go kan do ye kan care go chu ye don't care we do ko ye ti kan me to go kan yen in da care ya la we mo Gondo Biran wang the left, China would just school of one Michis and Mac. Time could not unite, good one major war 1 year regime. Look kur, Chambaka take a boy change, Magura boy take a change, go on change there. Chine the Altu peace deals around take a bank, Jaymo position to you the local. In the reason why I need one of a peace deal could by the secretary of somebody.
or something under secretary. No. That's why Kur may take confusion in our community. When they con ne ideal, the go court and to you, go can you point good about a jimba you. Another top politician, he can go about a jimba you, go can win about passion or SPLM issue. But SPLM issue. So ban no shit bana loy right, then the loy position da you go take contact a block back or yak can take it business can take contact a block back or yak. Rudian taking up through looting, he can go basal okay joya. Mu wa kuram tin bana yi weekend be nyen ken be gaya. Kato gwa bagan nyaw yekte. Kene ine ita na kana peace deal. That's why chiko lo jokon deal kira ta ni anti nyen ken kana je. Ke way peace ke men no kana ko chikan korgo. That is the problem. Pain ken tikana alert ment loy dien kemelet kana. Wala meri yeten ne de fel. Ku ngai je ne deal wone le boli kon chong tin ba kane de biga deal gori point ko ko bana yedre jin. Chicken go chicken kong ni peace. But majority che ngai wone ne en way ko bana ke peace ki way ko peace u bana bekan kam nen bekan negotiate ke so ke through peace deal and then you mi na lo ki juba and then we go nyore ke so ke ne ne part of the government ne ba nyam release you ko te ja ga ka ben ke ne ke ne to ya ke Uganda na ba kama ke business ne ja control go ro na peace deal without the kill kon be kon pet karun until ke go lo to go within the peli ye kam nyambu. That's why chicken we give the other in it on China the art and go and point ko regime ji ka kilo outside. Again kel moy kon ke wo ne ki kon ja ke. So na me te go ko bana nyo ko met te ram roi ke mal. Am roi ke mal ram te ke nyin te ja ga. So cha moy ga ta me be ku ne bai ku le bai yu ko ngat. Mi ta me we root chen kel bai ku ngat then bai yu ba release da kam ji. So can you remote ko pit ja tin ko ti yo ken ja block ti gor kan ba release mu ken pit kan mu kan ramtin ta dian ko ne riang na gare kan mu men dia la ko ko Sudan tin kan dia je ga yu la yu do net kan ko ken ka yu ro ti kan wo kan dia ju wo kan ne top leadership bigan kol bigan da kan ba ka ne ken brand business ro te ko do ke kai be ga ga nang tin ke ki ma ne ke ga par ne ta ka yu ton a business ba ta ko thong liu ko ra an tul talam bi tweet no ni ga kel ga man ngon wan bai wana. Do you think they care? They don't care. Nei nei thon ga de anga de ko support ku wen gar ko dia te ga yu chu lo jok ki kan wai gan ma ja chu din lo jok chu lo ga ki lo ka sal ba ke ka kan ai lag recruitment ko cha na na ka 2013 wana yi bana ga ji mana joy. They are not campaigning ko ne ba sal ba ke joy. Union campaign ko bi ga te ga ma sal ba ga bi sal ba ke ko danger. The pin bi ga te ga phone communication ba yo ta ka by you release kan wajina ber chur ja too much ani lo nya jo nyang bai mo yo na dai ko mo ko na yo ko ga jando lo ko politician yen ku la wi ran lo jo so kon ngai ne je chwan ngur ko lo no me wa mu yi ran ni no re jan na de no ati chur cha gar ko ngai je kat gu ala den jo nya lo wa ala mu chu mo ten men be ngai ke nyam gran ngai no wa loy de kene ngede gwa wo ga tino mu ngot ga tan wari bi chunga jan wa but mi chi kan ngot bi ngot tan wari la wi de te ta ra dien la ko ni juba bi ngai loy de ro de chen ko yo chen ko loy na chang kon wa dia ko gol ni ko no go ni yo lu fan yo ni wa de ko juba kai chi ko fan gwa to kon meeting tin kon e dia to was go the metal do ye bi yo dia fan la yo 2000 ja yen kel bi ko fan kudu 3000 1 million chine wa de te duan de lo ju dia era mate ko loy no mate yelen no mate ko loy me ci do tal yen yo ya de ka de wang na de re ne wan de an man je je de ka ra ke we chon ye lu jo man made money ci na ya ne de tas loy la ci yo na bok ada yen de yi chu ton kon me ku je na la ku je la politician ke te ko me da ci kan be ka movement kan dial ko bare jimba jo e we kwal ke yo mu te ke pis dir na lo jo ran tan ka sam chen dong bo lo ke ta ye wal
ba la department ga ba yo kwa yen wi den ke no cha yu cha ga ni lo ki ju ke peace don ba lo yo ko yen na ton ko me be ko kon let ken campaign ga quick ko men be ken je mu ga te ga bulu chicken campaign ba kon you can problem ken ga ka je ba ne ne me le e ka ke lo ken dia la kwa la ga mo no so lo ki ken dia all those department let ken yo ken ga ke choy no politician kon gre ka kon queen dia chicken ne te opposition many people dia te regime te kon ko problem but you but ten permanently ne dia chicken mer ko ne dia de mo ko chicken chicken gwi ya ne di ramate low ko politics medan ke land right now chi system che nga ya mer chen ke 100% trambale nang tik cha to cha gu na ko to pon the cost objective matter this time cha rang before ram go yo go te no ram ba kon ngai before ba kon support re re ga mi yi na chang yan go ngai ge leader tu at time ku na one can live ko ri me chi na ro ko gwi ro di wi di lo mi ti run yen wan ti run yen de di jo ga to no rini kon ti ru clear chi win ken ti ram to ga first time and second time ti new ya na de lungut bana cho yen dol tian be yuti am kel te gar hi le te gar di cho lu to to kon ni di mu te wu kon to le wu ne to kon wi dan che ga ko be kon dung ka ne di ti dong in men be ken chara jen be kon goro bana lim me ken chara nemme we are kon pit in already lel kon yen tin le ben gat kon bana mani cher kon ne ngur chien ci kon go ne ti lo ni kon jok ki lo ni kon jub time ko na wangen le to komin dan ta kon tu ne ri wan ke jub ka mala ka cha nuer cha lu and it still continue ko na lu ti kel ke regime ti agen regime na ko kon ko go ko numberan ba deals population and ba deals kurme tribal war mi cha yir ke government mi fake ni ju gwe gan war kon baye mo ga bi politician ko yo wi chu control wi yo chu control to go bote a politic in de yile la governor ka banal state mi ju darun almost ti gi en tam to land ne del ga yunme di accept in de yile la governor ka ngar jongle state when in fact di darun ke target ti ya nag no wal ka cha joy ke yunme di accept the same thing ka united state de yin governor min war dial ke jita regime ka ga yunme ku lo wai nga namo yot ko ne ji agan yon community kulo gam ne ram ku ne kulo ne ka fel ko mo ji yo go dong no ji namo bu ko na ngai and then te kon be disappointed ko ti ko ne ri ku regime the port think about their number ko ne ko ne dia lo regime number an para ka ke so shi ne ri wan ku ga long less than 2% in term population kan war community ne dia ku regime support so like number Umichi power grab la cheti ga bomb la chi wani. So na me ti kon step ka politics. So politics is all about money. Ram chi yu dom belet che gente ga power. Mi ten forever. Ko kon men gor kon wona ne chi kon la focus kan ne ti kon fail. Ko ri me bana focus kan new direction. Ko mu kon go ne ti kon fail ni am ten to go kon tin. Ko gwi ke kan ideal gor ko ti kan jal ke. Ba kon le tungu. There is no hope okay. Only if you can unite. We could you be in part of government, you can knock and what it is under self-care. We know that it is self-care in Walker and one logo, create a part of self-care. Look at Haban, Kataban is part of self-care. The same people that take a self-care and their logo in the worry. Qualawa connect, Baga no Wakel at self-care. One time they will know Wakel here no way. Te ram kon tarun di en kulo de kulo unite to tin geriet ke yen no de ne yeroi yen go ne en politic to yer round table ku bia kam dulla bay kulo mat to wan tarun mu dang ne ye be chul meeting atiam be bin pol mi nga ne ji tene dia la tene hu ye kaira be dul gak baraden be no be ju nga ne ji bu te bia ku te wet ko nga ne sal ke cholet de bay rule
by daga by right you the regime ko law bi jipan ga bir ga bi de le korean the same thing yo jipan ga law new itu mo jikain bin jikain korean ter law kwa pa un kwa le soy good kan lo yen no yen lo yen ye bi ne ko ben da do de ko dap tin be do mai ku yo wi di kale by daga by right through no le am is that beneficial as well okay not you yen gulu kan dia resolve ke te benefit yaram du let ba mo ke ngade ke legacy kiram be ko do be gain not you you ne so en ke kwede ke my opinion da ke we can wer kon te ke nyamo politic de ken kon fail ken senior commander tandien ki kan kon fail ki ne na pokas ke enen wer mit te ga gen the system alo ye te ke jub lo system ma te ke jub ken en go but enen wer mit te system where the famous person man ko no wal ke still mo the system jub kira mo na pokas ye ko le da ro de ka ko ne du ko sal ba ke la gang ken kon wari ti re man won pa yen ko chạy mo cái yo chạy mo cái khai ni cha wi luck if you act like you negative mori you are defending a government and ni je for sure here government ku government to be a government who badil to ko ngot for respect an idea kajin ba idil kwan ke election cha jibin no appointment ku any system no na through appointment here government be government go so the government here jen la no government ngot ram ko la man kula akwar kira kwan garwa da kwanye ko ngot kwanye ko election and he solve ke kan kwan election nobody whether a governor whether a commissioner whether a member of parliament ke state can federal ram mi chaman kwan election everybody through the so called presidential degree Solomon Taylor Male kon ga no re dial je ro yam je ro je ro den telong ngwang politik na ngwang tin telong ngwang di ku ja ike ne je ina ngwang bi gor bi gad guro den bi chol bi ari ba raj bi kam dun lat gor kon na mat yen kel gor ko mat ca betuo ka ne kon ta nyam lo kan mat kuin dia lo kan chala mat ku wi ken ba ko ne ko kien no kan ta guli ko jen ja nge ne kon bi na te bi mo ke movement bi ta gan nga ke objective dun kel et time ko bi na wan ken lep doran ba ne ring ba ne ring ne wo chu kon bi re lai o chu kon focus ke ne ya kon fail de penye ci kontak penye pinarda kene konta nyam mi gur kono be kon na me de yu de bana overcome ci kon be pocket ke enra pan to ni beginning ci kon we are fitting ci kon ga good number long code at time ko our political community bana organize kum ci jen ci ba ko whether ku salva ki support tali ben per bi jet bi jeng ne yudi akko gi rule me jay use by the trash. Think about people to use some okay out the trash. Think about them. Think about them. But can only ye be you. Me use your jay ngay look at you more retail a jay might. I will look media which look you cha gorge. Be you degree. Be in Angalan tell you keep a jepel. Kunga ye chip look you more by yen look and liang kitchen lo gorbo jin bi kude chen lo duel ke no chen gorbo ay ge ben bete ke meeting aji ku chabala ji joy ba ji ignore du du le ko tele time and then chen kel bu lu jok chen mo ga tam men mo la chabu tele time ya meet e ku ngara chabala ji direct ba la ji indirectly bi ko lo mele again way de chen kon ke to Sudan me tu kon go non de tu kon ke big picture ten tu kon ke high image de kon mo te ne bui ni kwen cha de bui ni kwen doran ko kon de kon kwen to Sudan bui karam min
chi nong yen kon de na ben de na de gu ne ko chi kon kon de gu ga gu de They've done can lot content je la politique ne ka jwe ko kon they are not good mi gu ran jalle di gu nyote lo mi go loy de ken nged de ci kete de kel ta nori gor ne ngo de nang ji ko de yo je ajen ku gu ba ne wan ba ni yen ka ba na te ga ko ne go ya te an na ga ito bi ngar ke nya ajen ku ko na ga ngak ba mo ge yo na ga no mi ji yes ko ba mo ge yo amri gam yo bi ken ga kin ga ila di yu ni wan ka te ne be ko kor ku ba yo kan di yu de mai doi rami ci nak ku ku jay mo ko yu jende lo ko da mai doi ke doi mai yu million ci cha cha pe ke te ne be bi ke di mai di ken mai yo ke de ri mo baro do che de ri rami ci nak jana de lo ko da mai de doi rami di mal nak dong de nen ke nem de na loy no de che yu ci ken be for ka te lu mi ja lo ko mi te ko kan na te lo ko ke ko ta cha to ne cha brain te ram cha yu jen brain te kon ke man made ke nothing pain kien te lo lot cha ram mi ti ke yu mi di mi cha de cure ke yu ngi je yu ke meaningless ko chi kan yu chi kan cure mi cha wud mi di mi do chi de lo ngwa ke be 25 ko ti yu che da pen impossible mi jin nyal chi de che na man ko ti yu bi do lo che da pen impossible so yu ke meaningless min din jen go bit ke ga community ku en da believe ti ga yo quality one bu liu ni jin kram chan ku bi cham jo bi ti ga ti one bi dek to ko jibru ko fail ku ren ko kon mi di cham ko ne shi am ko pon je yi believe more than chan njen so ram go ka ba jo ga son La dora tua be rani on dora wan be dor ben la rani kon dora wan tawin na tu kon dani rai shari kon ara mo nyura wa ara na tirane ya je ma tu kon dani rai shari kon bel kon along lo atara dorme lai kon idara kwa mi tara kon dwargal dan dor kwa mi tara rani dwargal da kwala jigeti dala rana kapshon Okay, that been come the talk. Chagwalong yene ideal silo na test ku chaben. Ta ba gang ni je ci ban je chang do dien. Men di ni jen wi mo ite mi ju do lok. Mi ci no nek mi ci lok. Mi ci na mi na na. Mi ja lok no ideal ka ci ma tin ci lok. Gono bi chong ka we ci chong tin. Ku jin do mi ci do lok ka bu lu ka mi ci lok. Ci di ka ram ju ngok. Ka ben de cham. Before do kon lok kon ni le na analysis. Ku ci do bu lok ba ngo ka jogru. Do lok na me mi je. Ne kon ta kan nak tu gur ya kon jo ne ken ba kon ba nak na me go no kur menang na ru more than dung Rwanda yen be transformation gulu ben ka South Sudan kan te dia la kon ri yim na ne tam just to the dia
cho bây giờ bị giên cái bị giên của cô một loạt cho bây giờ của mal you know next to Sudan at the beginning cannot run my friend just wait con con fail nay là leader con can fail don't you cannot fail 100% you and me lady la la no duka ajin fail lijin la jo yare la no so can a con dial ya con fail and then generation come and go and generation da na me che con me akit ke mo waran yo bo le na me ke we ko kana ba yo che jen ki before ba kam lat ba yo policy le na jene bna le ne Quran me ledi ke pini ne dia ledi ke melat ke chala la re ne dia sil tina ledi ke widdu ledi ke opinion ne dia ba ko la wa kel ba ko kam ji ne me lele ne cilet ke widdu ne me dug ne dia South Sudan ba gwa ke leadership no ke ba gwa ke en leadership to do le dia